E toe whaatara whaatu ia le tātou por kalamele nei vai ngā le aso I lau whita whaafonga ma lau whaafonga anga Samoa po o whea lava. O le nei ke lope ma le nei lalo langi o lo o e maua mai ai le tautua mwhaiwhai pēa ma le o nanga lau si whonga o le tai au fō. Ia I le nei vai ngā le aso o le ua mātou tū la lata I le fiafi. O le ua whaasolo ina ngoto I fo le la ia mau o mai au o le puisai le nei tū lalo langi o lo mātou whapea o na au mawai ma no pia iai nisi o tangata o tātou nu mai se lava I le tū I sasae. Penga malo tutuila mamanua ia pe o inei le malo tele a ngai ma iai ia lo lātou fo I iai I le soi fuanga nei. Tātou ai nai le malo tutu tasi e a ngai atu New Zealand ma Australia. A leo te tala noa tu wha tangata ua tu ua le mea na whanau ai. Waru ese ma le tingpusa na olai ia ma le nofuanga na whanau ai ia ma olai I lona si o manga wha tangata Samoa. Iona whanua lanu lau ava lafu le mu o lona sami tioata ma lanu moana. Ia ua whaisi umi ona tuua. Ia lau whanua ma ia a o le lava o tātou o mai ia tunu ese o tunu mamau ia ma whai aile ngā ruanga whatu ainga ia ma o lai o tō walo mani ia mātou whanau. Ia pi lavala o se rangona fia whai a ele loto. Ona ele ngalo a le temi folia o le tau a fiafi le vai tau o le tangi o alisi le tātou o tunu. O le temi e pa o ai longo mai pale o whaife au ia o lali o mea uma whapena. Le ale winga o ia mea. O le whaamanatu mai ia I tātou o Samoa. O le temi o tatau na whawhale. Temi o tatau na urfale o matua o whanau se I whaisia fiafi. Pese se lotu ma pe o nai vaenga I e tau apa iai ia le mafufa. Wa o tele ina ngalo. O tele ina leto e manatua ai mesero tatou au mawai nei atunu. Ia iana I ainga o loo whapena tau ave pea ia si vaenga leo le soifua ma leo la. Ai elo tatununga I le tatau na ngalo matua ngalo nimo ama ngalo ia I tatou. O se vaenga taua I le soifua ma leo la. Awa I teimi o leo la I uma tatou su e ngā manuia wa ele ai ia sisi le la whet loktala. Ele ia sisi tatou whaavale I Samoa. No fono foi I Samoa me so walu tialu New Zealand tialu su se lotu te lotu ai. So walu tialu New Zealand so walu tialu Australia pe so walu America si. Ta si ale aunga. Tatou ese ma New Zealand. Tatou ese ma Samoa, tatou mai New Zealand, tatou Australia, tatou mai America. Ia, e tasi ale aunga mai le lua. E lo ule tatonunga o le aunga tatou ese ma tatou lau whanua. O le sa ili manuia o le tangata lawaia. Ia, su e manuia. Ele ia se si no fono fa peso walu America ai po I se lotua o te lotua ai ma. E muli a mena o taunu mai nei. Io e muli a mena ina o tātou taunu New Zealand. Tātou taunu I Australia po fela vole lalolangi nei. Pio nei mea muli a mea mua e tapena e mawhau o tangata. Ia, o mautusa o pe pawhainga ruenga. O se company o te whainga ruenga I pia o watu. O so no mela e whawhena maua so no mera whainga ruenga I Amerika pia o watu I Amerika. E whainga o fi, pe e mua ta pena le mawhau I mea umana. Au se upu se whapea I o e tautia mai sa mo whapea laturo I New Zealand,
le se lotu le se te la tu America tam fai fatu se lotu le se mafaufaga se tasi se lua pe se afa mafaufaga tau te olo I mea moni o le ola io le lau te tala no tuai io ua te lele alofa o le na fio mai I le nei lalo langi ia ola I tatou mali e lava pule tatou te whaawhetai ua te lele alofa o le whaaola mai na whasatauroi na maliutinga mo tatou malava ia sawa I lunga mali e lava pule tatou te whaawhetai ua te lele alofa o le na aula mai o lona lava toto e o lai I tatou e whamangaloina e mawai loto fo mali e lava pule tatou te whaapetai ua te lele alofa o le whaaola mai ua tele le alofa ua tele na ua le alofa tele mai ua tele pea lo alofa fua mai ia I mātou whawhataita mai le alofa whawhatai lo ngalelei whawhatai lo tausi whawhatai lo taitai o lau pui pui ma lau leo leonga I lo mātou ola au lia manuia le nei aso mātou tu la lata I le whaiwina o le nei vai aso I nei le nei malo lo mātou no fwai le aso whareile I lo mātou atunu ia manisi vaenga o le lalulangi o lo o whapea o nā mawai o mātou tangata mātou te pepese ma vivi I e whawhataia lau fio whawhatai mea malama ia ua mātou iai le toe aso le nei masina aso tau se fulu ua I aso I lo mātou atunu o le masina lo na lima o au whainga mātalasi ia I lo mātou ola ese teimi ese le tau ese ainga o le lalulangi o lo mātou o nofo mau mawai e launga tasia I mātou ia mātou talu talonga ia mātou talu sanga tau atu ia te oe whawhatai mea malava whawhatai le ola ma le malosi whawhatai mo le nei aso fou wau lia ma le manu whawhatai le whaolatanga na e saunia mo I mātou wala au loa nganga pa ia o lo mātou whesoa soni siri a fio maia tau to lua le vai ma le ato toa ta pena ina ni manatu ni langona ia am ese le ita am ese le vaviole ia au mai le to file mo lau fio io mātou loto e whaatino I nai fe au mga luenga woi fe au mga luenga o le neipo maua so vi inga vi ai lau fio ai au lava io mātou tangata ia pa mangalo I mātou I me o mātou se ma salai lo mātou wola so na fai ma lo mātou wola le manatu atu
mai whaamanga i le totupa i o ke risolo mātou li iman whaola o mātou o le mawala awa. Amen. Pese fitu se fulu. Fitu se fulu lona foi numero tono le tu spese ia tata tu pese le nei fiafi. Lea ua lata ina poisa matou nei California i America nei io i foi la le tununga ia fafta ia i lo fole tua o lo ma ora soi fu lau le lei ia ti oe ia au le ola foi i le nei tu la rolangi o lo matou ona no fo mau mawai tele me tau o le sole nei i lo tatu atunu apena fo nei atunu o lo matou o maumana no foi o fuafuanga faa le malo le nei atunu o Amerika ia o fuafuanga faa le sitete la vai po fela vale sitete o lo no fo mau mawai pe va pe o le fa fo mai o se o Amerika o le te io ia e tele fo yama le mau ia le fa pe mai it's 11:35 a.m. Oi, ele tala sururu ia te uto i felia. Melbourne, Australia, i saura langa ia pe folinga mai fitu i tulai se tatu. Ia temi ne lo sui de matu temi ia ua fai tu la te lole se matu Samoa. Ia ua lima se matu ma New Zealand, fitu se matu ma Sydney. Ia manisi baenga Australia ua pi mai fo ia baenga Australia le ini la tu temi fo ia fatu ngaina ia tau fa pena le swingo temi o le matu tele vai tau o le spring ia por vai tau po le o le totongo o la au ia le funga era au tu no fa pena ia ile o te mamau ia no matu official lola ia le tau o tu matu le tau bevela o le tau mafanfana o le vai temi o le sama ia manatu le ua o mana abe tatu fa polo man fa sangi tatu vi ia le tua i lona ngale lei i lana tau singa e le mawai ia ti oe ma uma tatu uma ia ua te me fo ilo soifua ma lo uola tatu fia mau tatu sapi i ona manuia ia o le pese la lena o pese lena tatu pe pese ni fa pialo na pese ua tele le alofa ai fai mai le mafaufonga o tuspa ia na ave iai ia na tata iai le mafaufonga o tuspese e maua mai le tusia Ioane le evangelia lona mata upu se furu ma le lima e kisi marvi suma lima a lona fai upu se furu martonu lela fai tau ina tuspa ia le atoa lana fai upu se furu martonu suma lima lona fai upu se furu martonu e le sili lava le alofa o se tasi i le nei alofa ia tu ina atu o se tasi lona ola mo ana wo ia foi po sfulu lua i luma atu o sfuma tu fapea o la upolo inga le nei ia o tou fearfani pei ona o alofa atu ia te o tou pei ni upu tau mawai pei o lea ua tapena Yesue e tu uan maftanga lea ai fai taula i le mata upu atoa
E ele metaphora na whaonga Yesu. Io, le metaphora i lea. Le metaphora. O le pisi tala whatusa le metaphora. O le metaphora o le tala i le vine. O le lae pipi ma le lae le pipi. Io. A whai o se o tātou fifa pena. A o le aunga lavo le wha moi moi. Pei o le ua manino Yesu tau le a tuua. Le wha solo tua i mata o pusuono su manga ia tu wha pena. Ina ia mawhai o na tātou manino ma malam. Iri wha ngā ina e Yesu o le tala i le vine. O Yesu o le vine moni a o lala i tātou. A o Yesu la o Yesu o le loko. Ioi. Pese umana e fatuanga i le vanga lea. I le whaongaina e Yesu o si pioloa o si tala whatusa, metaphor. Newa pena na amatanga. O le vine moni maona la. O au nei o le vine moni. A o la o tau a lo utama o le ngalue vine ia. Tosa lewa au mai se tūlanga puri le Yesu sona tūlanga vāvala lata. O tātou maia. Ai au mai e a mata lava le metaphor lea. Ioe. O ia o le vine. A o le atua. O le ngalue vine ia. O lona winga. I le mawhaina ola le vine. Pe a le aisi isi na te ngalue ina le lau ele. A o le vine la. Ua whai oe malala. A whai e pi itia e tātou le vine. Whawhitai. A whai e le pi itia e tātou le vine. O lona winga o tauna tipi ma vese tātou. Ioe. A o le, a whai, a nei whai upula i e lua le nai, whai pui e luna, whai tu lena, whai tautu nei. O la upolo inga, mai tasile me masen, o le polo inga muli ale a Yesu ale e fio. Ioe, o lea. Ia o tau whaalfani, pei ona o walofa atu i ati o tau. What does that mean? Lale me o te whaielea toe lana o lau polo inga le nei. Ia o tau whaalfani. Tu sa lana polo inga muli ale aile i e fio e se Yesu. La mea ki au polo i whapea. Mele e sele maa nei o le mele o te tala no so o tua ia o le meo tātou malama e le tātou nature whaatangata soifu. E ala na polo a Yesu whapea. There was only reason na laina polo a Yesu e sea. Sia mainga se si se mafuanga. E ala na polo a Yesu lana toe polo inga lea. Au lea luisia. Because Jesus, he knew it. Mafuta matangata nei le fia tausanga. Tolu. Ola i le lalo langi lona tolu se fulu mon tupu tausanga. Eli amtaina tolu se fulu mon tausanga lona matua. Ai amatalola nga luenga. Toi manino le Yesu o le atua. 100%. Lona tino tua, lona pito tua, sila persen. I lona tangata, tino tangata pi oe mau sila persen. Lela ufa ngā Yesu le mele, manino le Yesu, i le vaa o le tangata soifua. Afape e loa Yesu oe ma, lona winga o Yesu o le tua. Jesus is God, God is Jesus. God created us. E loa le lei ala e le atua. Le natura o oema. A o le i ma vai e se atu Yesu atu ua i lato. Leu amatan na tala noa Yesu tu inga mea pi o le wala lata maitaini. Ioi, e vala ai le maftanga lea. Lea la e whai mai. O lau polo inga le nei.
o la polo inga foi pa sumalu o la polo inga nei ia o tou fialfa pei ona o alofa atu ia te o tou ele sili lava le alofa o se tasi ile nei alofa ia tu ina atu e se tasi lona ola mo ana o ise fautala ia o le utala noa le me fu le a mata mai lunga le metafor le lunga o le fa nga ina le tala le vine a mata no na fa mata la o ia o le vine o lona tama o le ngalue vine ia fa solo mai lo ia tatu lalo ia o tatu o lala fa solo mai mangaluenga le lala e pipi ma le lala mango ia ma le lala o le tuanga o le tuifua mai fa solo mai lo lalo ina o mai fu mai fu matu ia o le la o le ngata ina tala noa mai le metafora au mai lana toe fetalenga o lana toe la patainga o lana toe polo inga te loe bai fu upuro polo inga tu se ina le upuro polo inga e mfaina tilo ia i saua ina le upu ale tatu atu o le polonga alu tango ave ese le polo a tu elo polonga e a folha meio polo inga tasilea ai e famta obsisili i tu la fono i e se fu o polo inga le tu o le manatu le tu ia tu e mau tanta kivsia ia awane i faia oi mau ma polonga tu la fono lalana le maliu isu awane i faia i tatou ma polonga an le tu la fono Vai fela le upu le polo inga e mawhaina o tilo iai o ina e au mai ele upu o le polonga. I leo tātou la. I leo oe ma o ni tangata tausi polo inga. Nanga le mwhaina tātou tausia. A o le ale me whai e tātou. O tātou o tangata e alo lofa i polo inga. O tātou alo lofa i polo inga. E afu ai ono tatu sa ili au wala i Salamoa di tangata. Eoi. Isia, ile sisi o tatu mwhain tau sia polo inga ia. O tatu whanaunga i polo inga ia. Tatu te awa, tatu te alofa iai, mai loa i tangata tausi lona mafia ngai malona tu olea. Na. Toi aluifo tasi ala wala tatu te uifo o le Salamoa. Tau te fiu e tausi tu la fono ia. Tau te fiu e tausi polo inga. We always, tau te fall short. E whale tonu a oe ma. E pawale la awala. Ai leo se me fu la whapea Salamoa nei, Salamoa tai au, Salamoa i oe. Ia pe o se whamalosi na a matatu ia tia. Whamalosi fo ia o ia tia. A ole fe au mo i tatu. Lea la le whai mai le. O la upolo inga mo uto. I auto fea whani. Ai se ame a rinto e wat whapolo inga muri muri i auto. O te lo o au o le atua, ma au e tasi. O le tama, ma au whitalenga ia le ama ia e tusia ioane. Wa au ma le atua e tasi, the oneness a le atua. Tue manina le Yesu. O le toa se fulu marto o lua le nala tau ioe. Ngā rulu e le toto sanga. Ele fe fani. Ele ngofo ele vai ele winga vai tatona lo loto tatu vai de mele ele ma faina e vai me te ata le te fia yo a e sau fai mai se tu ia on sai o uso on sai ole que vai me there's nothing wrong with me, I'm a happy man. A e sau fai mai le tala se tu on sai, it doesn't make sense. Ele make sense lo sau e me ke on sai ele ole upuna e te au me te on sai yo por upu ke so me sole la me ke akai la me oi la ngai ke akai ai ma fa pena ke pe al mele e ala na fai mai Yesu
ia outou whearwhani, meaning Jesus knows very well. Ele whearwhani na ore ia. Le ai manino ale latu. Tau sa ili po no foi le situ o no foi le situ. E marisi mea. Ele o tai uma mai mea na o mafutanga le ito tono tuspa ia. O le tusi foi le aione. Le mon mau mena. E fai tau fia ma fia mea. Mata muli aione. Ele o mafai e tuspa ia na tu tono. O wala tau sanga tatu ba aiena. E lo le leia i Yesu. E le whea whani le ori ia. Langa isa. That's our nature. E lo le leia le natura wha le atua. Le natura o le tangata na ia whaia. E ha le natura o tatu. Tatu te le whea whani. Fua le laro langi e o me te mine. E tasi au wala le au mai ea. E li liu wa tangata. O le loa tangata sala mo. Ia na mea o lo whaile o la nei. Tasi e pau ana awana. Eoi. Le ngata o lo tātou talia, ia o le mawhauwhaunga le whakirisiano. That's us Christians. I le mwhain tātou whaitawina fua isi tua ngā aru tātou nunga lea tātou kirisiano. Eoi. Tā wana. Mana ia si whasi mele whai mai nei Yesu. O la utoi polo inga lea, o la upolo inga le nei. Ia o tau wherwhani. To so o mai manimene ni pesen whenei. E le sili lava le alofa o se tasi ile nei alofa. Ia tu uinatu. Ia oe vaila ia. E le leilo tau alofa pei ona o alfatu ia te utu. A wao lea ua lata mai teimi. Tātou te le tue mafutain fatasi. Ia oe. Ia o tau i loa o tau i ali pe teru ma o tau uma. E le ai lava se isi alofa sili atu. I lo le alofa nei. Melo te whetu. Io tau whearwhani pei ona o alofa atu i ate utu. Ioe. Ta ua na o le. Pesenen tatu pe pesenei. Ua te lele alofa ole. Si pese mai la u. Ai tipe pese mai. Ua te lele alofa ole fa'ala mai i le nei la dolangi ia o lai i tatou. Mali e lava pule tatou te whaafetai ua te lele alofa ole pa'aola mai na pa'asata roina nama litinga mo tatou malama isa wai ilunga Mali e lava pule tatou te whaafetai ua te lele alofa ole fa'aola ia lava lona producer whaafetai mo ia ia nga taua ia manei o nei mawhauwhaunga o nei manatunatunga ia whaatuspa ia i leo o si whaiwhiau leo o si whaiwhiau ioe ai o te fia ia na whionga ioe
o tilo atu ma faitau atu le background o le tustala mo faitau atu i le context o le taupu atu le ia pei o le nā le lagona a pei tau au mai fole le o se temi e momoli mai ai le mea o le mafutanga tetea io e pei fōringa au mai a whapena i lunga o le tau mawhai o Iesu e whamanatu i ana iona so i le mafuta pea i aso al mafutanga na tatou matua mwhana o pufoina masaya na tatou avea tatou whana ma ai i le tau whanongo mai tasile na o te so le o manatua ne o tau rau tala mele a o ni le teimi e tala noa mai ai matou na yo matua o lo tina na fofoa ina ro ola teimi pe o le tele o fiafiso le a pe o tele o teimi na uma lo se lotu le fiafi io pe o kaimi nga e whaki ke le pi ea oi le o ke lo makua marko inga ko inga mela ia o tala la ia le o toi manatua teimi nei pe mai si kau mama le ko inga si kau si mama famelo matua si tau mama matua inga ia fa longo mai ko inga o mai lo matua nei oso me ko io e aga matu sa fa ia matu fa no mi ba ai auto ia lo ko wa mio mai ia pe nele fa me ile e lo famia o ko el mungi pe ali le o ko wa mio io e se e loa upu masani le tu fa ngi o kamar mangwa o kamar kangaka ya io se maria tati e sauro la malisi upu nga mo i ala ta se io ka fa le kongula le po le o ono me lo matu se io ola ka milia se io ka milia le fia fa nga lotu ma ki ngalo ka sele ki ngalo ka le lelo ka kulanga le o ngai o ro tin femi vai so se ka mai ki e pipi o ma fe alo lo fai me nga ke mawali fa tai me nga ke me nga linga fa vale le o nga lo io fa penga okay ya hal walu si o te fa pe ma ai auto Sea mio ya mio tangata o ai anga se ngu ai kangaka le ngu ngei wa ai right very abusive thing o tala ya ai ka ke le ai yangi ngabe ka o abuse inaso e saua ka ke fa alongo ia siva si oke mai la le ka ke mai le bau ko ka kingo fo le pe me oye vau ye yo king oye vau ye yo dim ke ku o pro ngai sone o le temira lo ke le kiki o le ye la nei tata matutua nei tene mai tamai lunga wa ke mila nga ia langa o ke makua ela o ia o tu langa o le chin ia o ke makua e pi o fai for ko ia malo makua o makua a le kemila o le temio nei tanga te na ia o sumai ko fa finge lunga tua matua nga feko ai male malosi male lau wa le malosi ko ia malo makua ia na wa nga kele ine oye va yoki oye oke ku makume e lunga so ya atu me lunga le au le sarulima le hale me ke minga o ngai e fua mo e fau le ka ore me ya foi de me lai foi o lai e la langa mo me pola lau ia e masani ya langa mai mo me o lafo no kama vo Yesu ile lau
ke lo e umango ka kia ia mea ngau ka kilo o le mea ngā maku e afu e su i eilau so le ai koe umango koe avia ma ia o roka kau kua se me o whapupu koe ia lafo ia longtu ia o le samia ia po le ai unga fu pe ke lo le leia e ngau i uma lafo ia matou e so le ia le lau ka ngufungo fa koe pise nei pise i pese ia malu foro le fiafi ia e ka pi le tau fiorolo e le ka fiorolo pese o le pi ka a backup mai ia la producer tau le le ai so le so mai au so pese ma ko lo ku ngaso ko ama nga ia matu pese pe a to tele matu a fa pele ngila nga o pe nga ma umangisi man ko inga man lo maku oka ke ofo fo ngiga kuat fifa longo mai ai o le pa ulua me ka ki e a luar tanga ilanga le se ko le lo po fere me sa wingo ka masisi io e le winga na tala e mo ia it sounds funny to remember io le tatu tuana o e mali e fu le tatino fu no forma to e va ile fata waina o lo so fua ma lo wola na tapena mai nai tua ia ma ina to o mena ke ata tele o ke sele o fa pe o faire mes mai o le va ai mai o nge ia ma o le va ai mai o nge ia ma o ko mau ko amio io e vai o fea o eri ka mai ka io ma o e tivi aku sava vadi e vai suru e uma ka miki o lai lo uma ko lo ko akele fo isi ka miki o lai ofu vai le awala a sau ngi la o kingi fe me te venga o kopi o ko fa ngau pa langi nga o ko ka me ki no ngi ofu babaya ku da wan mata nga kilo mo joni ki nga ko ki ana ta fa ya la kam fa nga le leo em ofu vai joni ale ku kuri a mo ngi i lo ko ofu vai ka sit ka usangari ia ma de algo do ave me joni e a oa i o tō whaakongu o le ao ma le pō o le e le a se whaakongu e misi aso a sau ngi na whamai e o le ao o le pō o le ao e a oa o whaakongu o mai o ko anga o se ngu e ai ka ngaka ngu ngi ua lewa nga wholo o ko ia pe kawile ia le usau martatu maritatu ia tatu tata no fata se to mita punta pena ia mani mita punta pena mai lana fionga ia a fio mai la fionga ia Leota malo le fola manuia ia ua e tau mai nei ia ele vatel fo i ona o mai lunga le tatu tua ma le tatu nanga ia e fatai le tua ba ia tu mata tu suru le tino tu mawina ia le malos la le tino ia te o le uso ia ma le nai tu langi o e fapeo e mafuta mai ai a fia mai le tapu kalame telefone nem ta usi ia tapu kala noina ia o fa solo por kalame ia fiafi ia so no ia patar fa mai tatu o tu ma fa lon ia after tele tule pa mole avanoa ia e fa filo ia tu ile pa ia male mamalu le tatu o tunu fa talo fa tu ile o tu pa ia male mamalu tu la tua ia me se fo ia au sin ole tatu o tunu o fa peona fa fo mai ia me se fo ia
lupe whaalele o lea tunu, ia mai se ia sungai whawhengainga mo latu whatua, ia tainane fo ia toi ina o le kalesia, ia o ua whapea fo o elders o le kalesia, ona ua iei fo ina tina ua mwhai o na vema elders. Ia, a peti a kono, ia, tainane fo i le pa ia lasi o Samoa atoa, mai ai lungai iao se i o lawa i lalo i se pite titi. O le tātou whatalofa lava le nā mo nei aso. Ia, whamalo atu tu le pa mo le amataina fu o le polkalame le nei aso. Malo whaptai i no whionga leo tā. Ia, o taua mele tau ia tātou nisira. Te ro amata na maruru tātou nisira. Ia, wa amata na maruru mātou. A o le alava o mana i alava e suru lava la i le aso atoa. Ia, ele o maruru tele la le fiafi. Ia ai a o mai ai teim whapene. Ia, wa amata fo i ona whaina i ofu fo i lea e peo se fautuanga fo i nai mātutua. Ia mai fo i o loo waia ia nai mātua. Ia, o lea ua anga ia tātou le maruru. Whaisi maruru o le mai taimi nei tu lepa. Malo, i whamun mole i rata le whapea mai le o i se sound. Se whamaruru atu o te loa e le whaalonga e le o i se sound siaki lau device whamune mole. Au e te le wawe maima mai le se siaki a e lau device whamune mole. Ia ona a whai atu e leo ia o te taritonu o le nā o le lei atu ma ua i lunga nei, mole. Ia, ma lori soifua, taritonu fo ia, o mātou le ma te ia le tau fo le leo le tutongo la au po le spring. Ia. Sa po se te mea pēs fo ia ona mātou tau nura ia le mai tau o le tau mawhanwhana ia po le vevela, tau o le vevela. A leo fitoa e se mātou ma tau malulu. Ia, e tele nina ni pita upu sa uta pena iai, i le nei aso i le leifo le ta tala noa tini. Ai le ta amata mai na, mo se matemi ma whanua na po, na mo fo i se teni e tala mai e tu maftanga sa whaia marita i tai o le atunu. Ia, ai langa se fo i le tala na au mai e mo whanua i ni mea ua ia mana tua. Au te taton fo i yengi mea mana tua mani mea lei i le lautou whasoa. Mana na whionga le teitai. Ia, se e taratala ama teta po kalamenia pi matwalo. Tu le pa o le tūlanga ai o le mātou asia singa. Ia o le asia singa fo i lea e peisi asia singa fo i e whaawo, masani. Ni te iwa avese ina nisi fo i le whapea ia. O leo tau ana mai umale media Samoa ia i New Zealand. I le tūlanga na ia pela ona mau atu i le whatatanuanga ma mawhanua. Ia nisi na mua atu fo i o le media. Ona ua latu silafia o le mau te o ia i o. Ai lea i o le tātou wā lea media lea le e silafia e lea fionga le lipalmia. Lea na lai ona amai le afu i se whaamtalanga fo i whapea no tātou atu ai. Se te tala mai fo i ala na awei ma. Whapea no tātala noa mai nai mea fo i o lae e whitala noa mai a tātou. Tue tas. Ele o se mea fo le whapea e saua i lunga i nukua whaingi. I interviews o le TV. Se media conference ma mea hapea na le ai. Whaisina ata. Ioi. Whaisinga aka fo i mātou fo tala lātou ia ioi. Awai mana o mia fo i le pale mia le socialize fo le easy time. Ia langa la serious la mai fo amal pale mia in mele o le kau ai ai le easy time ni fo le e mau ai fo se ata le pale mia ia ioi. E waku whakasi ale pelo mea mo. Ia o kala fo e whakori fo ia. Ai mana ia nai mea na mātou talanoina tu lepa. Ia, saunoi. E le o whapeo
o tu la fo inga le palemia le tele o meia tātou te talanoa tuai. Ia. O laena te angoa le ia meia. Malama fo ile mele tātou te tuai. Ia. E pei o le tūlanga mānia na i lau whaalongo. O le si mea no pikia maina o lona soifua maloloina. Mānia. Ua tele tala, o tele mea o whea viai. Ia. Ua whai fo inisi fo i o vaenga i e lunga le media. Whai mai ua ta oto le whatu. Ua sauni tipi de vai, se turou. Atoi ngā mea whapena, ai mānei come and see yourself. Yeah. See it yourself and then you will know the truth. Pei o le melna fo le ta te whanoa noa i tangata o le tātou atunu. Lea tau ai maa ma aile i whapea ua nofo le ilalo ma tala noa lei ma mai loa leile mele e eile soifua malolo ina o le palimia. Ia, pei o me manei ana o le si mea ia o le o fua i o le whaatoanga ia o au mai fafo. Ia. Ia, o le pei o le mea na tasilina me manei a le ua vai ati ai. Wa mai sao whaatau sao e tātou tangata. Wale a vile o fole le inkia whaakau mai. Manga ia kia. Le wala tu sao tātou ia whaatau mai. Le foi la o sila i le fionga le lipan mia. Ka kau mai a koe whaakau mai. E leo whapeo lilo i le sila fo ia leo lo whapeo ona ia au mai al container. Ma whaatau nu mai al container. Na me foi la i sa u i stamalea e taunu umail container. Lauanu. Lauanu. Na ave fo i sa u fo i tu alalo. O mato i le west. O na i tangata mai North Shore. O whaisi mau te le ala tō o i mangile. Ia ai manei ala le tali e stamana whai mai. Le fo i la e go towards i le mea lai whai mai e fo i la e sau noa mai e le fionga le lipan mia. O le tau amata mai o i totonu le o ngā tonu o Aukilani i le mele i nei i a mangile. Tairo Road. Ai e eise taimi. I on extend mai lai ele i South Auckland o i West Auckland. O le sia mea fuere le te le o le meo le o facilitates. O facilities o i ele maltangata facilitatinga le i a mea i au mai. Containers i au mai. Ia o pei o mea na e tauna le lei ia le power fo le heavy duty power le fafo e mwhai ona palaka ia containers ma mea na ia lala e maua o i le warehouses tama lea o lawano ia ai le maua la ia matou o te iloa la iai ia ai langa i le eise si o matou o silifieina le mea na ia nai mea la na ia nga ilta noa mana ia le saula o sa waisa mo ole tupe foi le ua maua la foi sa mo o tupe sa o la walu anga tonu ole malo ia wa uma no fa ta ole malo me ia ona fa tanga pepa la ia au mai i lo la ia so fa il termine o la le tupe mo o tupe nan malo ia sa o malo El sao al malo, ia. More than 30,000 le mele na fai maista mo lawano le o mana la foi o. Vai man fa tau le sto nai. Alu tu pesa mo ai o malo. Ia. Le o to ti foi uma container le. So o le sto nai na tasi na more than 30,000. Ia fu atu la ie. O le tele la le si vai nga tu pele le ia. Au le ase meo, it's a 40 footers the container. Ia, o container tele tele container le whatau i. Le me mana e foi la, wa whai ma whale enga, foi e whatau ai. Anai tangata, foi e lai whai e u. Ia la so mua, tu le pana tuai e tuai la o vaenga le o mo whanua ma. Awa e okun vaenga le o usawa o ia malau pai, foi le se tu lo malo le tunu. Ai okul vanga le text mai ia mo fanua ia so fa pe kai hingi fale ingali o fa so le nga o lak fa ka lo pai ia o tua ia o le vai so longa lua ia
Mana ia fo ia wa matalan tele ia flenga. Ia wa sifi mai la ona wa tele flenga ma o to tele tata o wa sifi mai la ele si tu le na fai. O sifi mai le tu tele ole yard le fai ni le me. Ia o se fifianga na e o fo ia tai le la tu e fa tau mai. O le fifianga o le vai atu. O sang atu o tatu tangata o tu e fa tau. Ia. Ai mai se a tu le pa o tele tau seua i le malu le tunu le tunu le fast. E se le sang atu tangata ia o telefone te. Ia ngā kapu e a mga iaka i o. Ina i tina foi. Mo lato walo foi e o atu foi ia fai mai sole. Ia o ka fiul me fai le puro foi le kau lafi foi le ai ngangala ko fa kau ko sa. Ia ai o mai al mai nga foi le foi mai ia sole se sa o posa ko ka ia na pu le o matuata. E se lo te va te ia foi le lo fo le tua. Ila te va ia sang ni me tata. Ia o le sina mea ia o le si vaenga ia o le tulanga le o le tamwhai mai o le palimia le afionga le li palimia ina ia whaatulanga ia tangata whainga luenga tono le o le mano a whai ono se 4% lai tono o le malo o tangata nai lalo o le taitainga le HRPP luas 4% tangata fo ile o le malo o le lango ina le malo ia maisi la maisi la vaenga fo ile le sap ma na isi vaenga la itia na amata le na fai fu ela tu hui pati o le fainga ta la o le me e fainga o fia ka ngoku ia le malo ku kuli u ma le ongo 4% le ma le si luas 4% ia o te tali tonu o le mea lea tau whai te minei, ina ia o mai whaatasi. E lango ma ia whai a whaale leile malo. E le o le fast. O le malo o Samoa. Mana ia pe a maua o matanta whainga luenga le i te tonu i o. Ia le angangal na. E pe iau tātou le atunu nei fafu. E whai ala o whatai tainga i nei New Zealand. Le o tu mai le mato national. O le angava tau o national le iai. E whaule moto i e sau mai ai lunga i o le me NDA i New Zealand North. E tau ai lalo le me NDA i New Zealand South. Alakula e le oso le waa. Ave lau ka vale o koe oso e lingo e lesi moto i e wakwa e leise meto e malolo oi. Ai fia malolo e whai ana e malolo i au tafa. Ai le to e whaalave lave ni mo li mani mea na. It costs trillions of dollars. E le billion. Tele lau mātou. E le fia iai. O la mea o le a o e whau ngai moto i. O le tele me tau na whaali. Ai le avea lan mato le fia nga. La mako ka mo whai e whaaleanga ngi me whai i anga luenga i e whai. Ele mau te o le process al malo la e whatatia. E awa e se nga winga la tau i o loko ika i le national o mea i. Ai whai le ngaluenga le na ntofia i oi. Whai ia le leila o ngaluenga. O le tūlanga na ia tātou le ola i atunu nei whafo. I le ia se si walo ka whaalongo aku wa liki a koise me e kua i o. Po walu sau lungo o le beavo le leanga o le. Tanta whainga luenga o malo. I le ia ma se mea whapena o ta whaalongo atu i. A o te tonua i o le palimene ia. E whetau ia le uri ina. A le ngā luenga mātou e whai. O le whainga luenga. Leo ta ka koe pai mea kamanga. Ka koe pai i le mene. Ko koe whisinga kua i tūlanga o le mea le container talo lenga iai. Ia. Matau li o le kalo. Ele se kalo le fast. Ia. Ele se kalo le HRPP. Ele se kalo o le talo a Samoa. Ia. Sa lele. La sau si silam sa vai. Na launga tasia Samoa e watu awa o telo e tasia la se fatau e container na. Ana whape launga tasia le loto le lei ma le loto o Samoa ato.
I le whaitauina po ele avatua container. Na e tau ai se tuna whapena. Ia, sa ua lava i le whaalongo tulepa. Sa ua le whaalongo e fo ia na leo atua sa vali ta milo to sol ta vale at. Ia, fesili. Ia, toinga fesili fo ilea a fial tau i. A lea le tau le whaatau ai o i whea ma whea. O le leanga lao le melna. O le fesili o sol ka vale at. Ia, ai so ia. Sai ese ko inga kanga ka whapena? Ia. Sa ua e le whaalongo ia. E fo ia le taimi fo ia no tatu ai fo ia mo tau tilo mai to inga mea whapena. Ia ai le so o ngā whaia se tala tulepa o le ai a te tau o le tangata. E le mwhaia i fo i ono ta whapeso na whaia se tala. Ia, e ta te leilo fo i po lea le winga lai la tuai po le mea e alu e tau i nisi tangata e o mai. Le maangai al kau al kalo i. Ai ala fo i na whesiri wa pena. Ia. E leilo a le alungo mea. Ai e yeltu inga tūlanga na e sa oi. Ana whapewe e o mai uma sa mo e whakau. Ia. Ine ai e au kilani. Se lau montu po awhe tangata sa mo e tonu au kilani. Ia se vai. E tasi ale aso e whaatau ai. Ale, lau sila la le ota i le tūlanga le whaamole. E hale anor tala. E sel manaia tulepa. Ma lo manaia. Ai, e fo ina inisi o whai mai. Manaia al kaimi le vela mai lor kama airo. Ia, e manaia la mo mea fo i o to na i ma mea na. A oro le taimi e afu. E whaito na i te tele na. Ia, wae, e pālawa ele uma kamanga. Ia. Ale o ta whamamole. A whaila o lea e limas futa la i tanga le 2 kilo. Fia. Fas futa la, fitus futa la le 3 kilo. Le 3 tanga. Se la 2 fudu le 5 tanga. Whakusa la i kau o whale o loa i e masingo i tatanga ta whatau ai. Ea, e te lese se senga. E whaisi te leo le se senga tu le. Whaisi te leo le se senga. Ia, o le tūlanga le iai. Pusa e ongo ia i tu talo. I le luas futala le amai i nei. Ai alu lai o i le e tolu futala e penga le ongo i kukalo. I tono kan pepanga. Ia alo na. Ia e maua le whai tu talo. Ia e kolus fukala. Pe luas fulima tala. Toi ngā mea whapena. O ile vaenga longa lua lena o la toi lo whatau mai long tonu. Denga o la toi whatau mai au talo. E wa pau ila lo luas futala. Yo. O te leilo e pe o le sila mai a stamba i a mātou nei. Ai e lei o te vai atua o le mea lava lena o le tauana lena o uma ia. Ia, a whatau la ia lau tanga talo atua. I le fitu suta la po le ono suta la walui. E moa mai le, e tau la e le vore le whama mea rofa, gift. Ia moa mai na iau talo voi e free mai i si vaenga la. O i leo te iloi. Te le tupe la ua moa mai. I le mele ua i le temil nei. Ma tu tupe la whatau mai i Samu. Awa ele mawhai e sesi ona give away for penani mea pea whapea o lae e ngau. O le tengi mua lefto a watu e se container whapea a wat mai le atunu tu ui limo tangata whaasoa e tangata whaatau e tangata Samu. O le Samu? Sa o le vai taimi mua lena o alu e whai o whaatau talo mai i isi container na mai. Container ai a tangata tō tasi. Na au mai. A ole mea lea. Sau sa o mai ai o le malo, to o mai i limo tātou, whaatau lo e tātou wai. O le tūlanga na le oi ai. E tele la ia mea na tutupu i vai taimi na o mai a container ia tangata ia. E tau ma whai ia tangata na e reach ia le tau lena au mai il container o mea uma e whabopoa.
ke le mal kau ole pepatalo al taimini ia ele ai o expenses umala vole au mingol talo la wa ilunga umol malo pauale mea nai vaenga la fai fatoanga le sambo ole ava il malo fai el malo ia mea uma o afela sisi container la tamai tu elwa tasil na mea na sua toi ia le sunga ia la wano o e fai se tanonga wa ole no umale wa koimako ia e maua toi lo male ngo de si vaenga le toi ia e matula wa umatan no ia la wano ile fionga le li palmia manga o mia sisi container e vavisa o na winga la sa ni mai el palmia sisi container salo le vaso muli ne o container la tule okay tu son hawa ui atu ia la wano ole fo ile mata fa yo ia se li o la ofo ne merkifi ngai tuna na e fengalo pe uma o ia ka kaunga la e sa o ka fa yo na lu so lo o ia la vai ole trades sa mo le ni contact o mai me na ia ai ona time ni o le te fa longo lai o i Asia ia apete sorry o ngalo ya ulona sofa matai o apete le Meredith ole trade commissioner nga sa mo le ni ia I'm salo lai o te fa longo lai fafo ia trade commissioner ai wala ona fatau no mai ia lawano ona ia langa yacht nga ia umala me voile fataula mo containers ia pusaisa hook ia outlet ia nga hook mai ia containers ia ona faso so mai le ia le ina Pero mena wala yon ave yo wa elise fale sa mo fa pena o ye ne yo no ave tasina me olen tal no mai fo ile la fiong ale lipan mia tem yo lumba ole a fa ye fo se factory sa mo ye a mai umai ia containers ya ele lei auto New Zealand na telefon mo le tu na ye e pai na fatino ai ia tulanga fa pena le tau mai I le vaenga le e malia le meno te tau wharongono atu ia I le ia tau na tau masani I terms I o me tau whamasinonga o le meo le statement ia ma le meo le affidavit lea la ua manino ia le pele keisi le o lise le o toe o ioi fui keisi le o ai ia o lise ia keisi lo lise le ese met keisi le o toe tolopo le meo le lawina o fasalanga ar keisi fo le maliu o le o te mete fa ia onga le pe fa te ia te mai I wa tasi le meo te lona nasa tu fa tasi male lo ia te un fa mtala tu le lo ia ia te o le ese senga mare tangata tonu na te tusia le me tau o le affidavit Wai pela o le e tau mau atu. E whaate ia te maitai na whai malo ia. A le o maliu. Ia sia whikeo. E whaate ia o nasa iuni. I le whanonga atu o le ta ua le mele o le affidavit. Whatau tōle haifu. O le ala pe o leo te a mai ana ilunga. E le loa ia. E matua I le loa ia. Malisi mea. A faila I se affidavit support fa pen. Lona winga tonu malama ia wa o ia tau tusia. O ia tau na tapena ina le affidavit le mo te meta usi ale le semea. Ai Paula mele wa mai uni o le tulanga fo le lona winga. O se statement a ka ola se statement. Ia sanga ia kala fo more like a hearsay. O tala fa longo mele na se tau baba I me la se na fa so ai le lo ia le se sengo me ia to mafta. Ia ole tulanga lava ia tulepa ole whamtalanga le affidavit. Sau mai le lo ia le tu mo leo. Mana tuana na au mai tonu I o ke ia lo ia le tu atu I le avo. Le ngala koe e tu mo le malo.
le na mai tonu mar o ke whalonga ko la lau mai male affidavit i so ya ula to ya tu lepa o le vaenga na vatua le upula le affidavit but it's not an affidavit it's a statement yeah o le sese la o le sese mai ala ko yeah o le lau fate ia uni la to ia sapul le lo ia alte fikeo o sese ai awa alanga o le affidavit e ka kaunga kusi anga ia o ngai lau anga ia nga i langa client fai lo o malia i langa client ile affidavit le o nga sangi lo la ia le lo ia sangi ngai yes i vai ai le fa pe ngal kusia sangi ya lo le ave yo le ai e lau le ma ya ai me tono le affidavit nga ke fa lo no atwe e ke le fia ia ona e to e faida ia le lo ia fa pe la o se tata foi le le sanga ingilisi o le fa pa langil tusi e avatu le ala le interpreter e nga ke interpreting le bele ina ia malama le client ele ai se me la langil nei a lo ia e umanga kusi alunga ia ave yo sa rola ia le on melana fa te ia yun sapon lang ele se me fa lo ia fa penga o le lo al kan kale ya male client le lo ia i ale o ke ia walu ia le siro ia ave yo ese se la le tala esa te tau na fa sa o le tala o le statement le la fa nga na tusia mai i fa amtalanga ia afikao ole mea na tau na fai ai ona ua sese am salo te leilo e loia po le mea na sasi lan fam talanga po le mea na sawa ambalo na mafo fo le kongi mai kongi mai e saul kamale ia lo wingo sao ale meta ua i pila o tatu ko kalame nei e manino ino le atunu awor no lo fai me fam jo le la fai le ile affidavit le mai na tatu wat le sa na lela o tatu manino fa malama le ai ole me ai ka affidavit ole tu singa fa tauto ai ta pena mai la ele loia e ana le kanta le client ai le tia le loia le tangata le afu ale switch yes so le mena ia fa fonga mai tatu nu manino ina ia fai o fie ona malama tangata o tatu nu ia matatu tali atu i me ele o saona mai ai mana ia foi le tu lepa mana ia o le o tata no le melia lango tele visi affidavit so mo me o fanua ia ia fa pela le wa la tu ta finga i lungo lo fanua ona o ye se tasi o sau fa nga lo fanua e te alu la i loia pusi mai la i le loia le fa upunga e AVO e tau fie le register e tau fiel mela ele kusi alu la loia ele ia se loia e na te fai al menna e ta tawanga fai kau le o ele o ngale le fanua umana e fai tau ole fa fai ia ole le ai fa pe ke fai kau ko ele fitau i molo mavo e te toi fai ai lo yesui ona tango le lo yesui ia awa le lo la vai lau fai tau o sao ato tol milla ian fai lo le lo ia fai o lorta men na ua e mana ia la le melia o le wala ngai le nga o ni fa masino ngai fai il melia e o tu foi o tatu fangua o me umana e a fia umana melia mai nei issues ia matango fia fa no longo ia o tatu fa la telena mo le o to po ia le lawina o mawali unga o le lawina o ni fa salanga tu salen fa tali vai asonei e lau mai ai fa salanga o Samuel Sua ia o si vai kepi ia martamitai o lise Smith apela o le tau fa longo atu o le mafaina fa tau nuina ona o saini e tamitai o
o Lise Smith. Ia se talosanga e whaamauina ai mōlianga e au noa ma se soritulafono po le charge without conviction. O le whalautelenga pe o leo tātou tilo atu iei. E iei o ke pana tua ai ia le case o sia wole o e foi. O titi mai tafua. Ia. Whapena lava ia le uso ia whanuma vainga. Lea foi te mina mai ai ua foi. Ua peiala melea charged without conviction. Pena foi le case o le li o foi le ngole sa minsta le te miu fia mei. Le foi na file mele. Le o Tosusulu. Yeah. The citric. So cases are similar to example de leia la o le mele. La se falo kilenga o le tam tapne. Sila ele ese single cases. O le case le alisi. Ma cases ia Sam Yeah. Tatia la Sam ma si vai ia. A le la e ua tatou tano ia alisi. Yeah. O le asa o le mea lea e mōli ai lisi. Yeah. On tatoa vai le cases ia lea na e sauno i ane. Yeah. Yeah. O le lavea o le tangata. Yeah. O le lavea o le tavali. Ia o mea lana e o ngonga mea na. Yeah. E o ngonga mea na. Ai, ma le ave tavale o ngā. Yeah. E ko sai le ia le fale tonu o le si tangata. E ono lavea. E ono lavea ai ma. Ia. A le without conviction. O na o mai la ia i le keisa aifu. Alise. O le molianga alise o le defamation. O le ala le mea le tu ngai. Ia o le si vaenga o le tam fai fo le enga ngale ia mai leo. Ia le mele e famtalanga ma me fa pena. E peila o lau vai. Wa sa o le mela uto e ave elise anga yo. Yeah. I think awa o le fasalanga ia i le tula fono fo le fai le uri ia ai pa uro. O le fasalanga fo le o kon masinga a maka koile. Le fasalanga le te fami. Yo o masen. Ia o masen. Ia stin la lisi. Ia e fuala i le ongongo le mele le tu. Mo le atonu la le mele le ongongo o le mele la fai unga le asen o ia lisi. But yeah. I'm pretty sure o le fo toi baba I unto sila e famsino. Fa pe so you know ele tatau na ono o yela to fai unga se me fa pe o le fa pui a fai se fai unga fo lele ia pe no fo va ia to nga me fa pena o le si me le o te lo sa o le me o fai tini le langa o le fa le nga ina le o lana career o le a unga fa at mai te tu stala ai o ne la ina sa si fai unga mai le fa salanga pe lu aso to no fa pui ua komitile ia so tu la fon ia pela na te tono ia uia ya ta mai tele mai tai ia po le fautuina fo ila na lo ia ina ia faila la mele the charge le without conviction ina ia ma faila ona alo ese ma se fasalanga ia lela o le ai fasalanga o le fa pe vai aso ni e mai fasalanga a lela o le wa lo ma o le unga famsinga ai pi o mainga o lela o te tu po la so for radio vas fo pe o te lolas falile na la lola le i el fasala ia fasala ia o mauna tato silfiali o samia ia te lo o kilia samia langa le o faisi umbia na tono for pui ia woma
O masa. Ia, o siona ia whatua fo o si vai le fo nei tonu fo whatpui pui. O te loa fo ia, toi ala o lise leo o mana ia la leo a veila na, o whai o laila na tusi lea. Ina ia, you know, charged without conviction la le. Ia, a tono e manuia. Ia, a sau fo e le manuia. O te lo ni whasalanga na le ave ei. No va ia for 6 months or ia o le tele na me ia o la to ia wa malon no va ia. Ia ona kilia lola ia le. E mon ia la o ia i lungo o apio le. Aleo. Ai le malosi tele le whasalanga. Ia. Manai, leo tata mai i le. Leo ta oto le awivi o le. Whamana tuini o tutu tasi, si Singapura. Leo le tolu aso. Leo whana tu ono aso leo anga iai. Leo toi fo iai aso le fu ai aso ia. Ono aso. O leo au mai le pacheche ale malo leo e 5 miliona. 5 miliona pe ono. 5 miliona leo ua pura site mo le whamoe lea. O le whanono anga. Lea ua langa manatu le HRPP. Lea ua mai they are very disagree. I le mele i fufuanga i ale malo. Pe mai aisea le me ua whaaruai le 5 le neitu petele. I le na o le vai aso e tasi i na o me o le fua. Ia o leanga le whare mai. Le ain fua la au pele paua i aso uma. O le upule au mai pele paua i aso uma every day. Le ese aso na misi le peo le paua. Ni lenta tau tilo uma i whaanganga upu ne tanata nei. Ioe. Le aini fua la au wa oi le atunu. Au lela a mai 5 miliona. Ia se i tahatala no isi vai suare. Tu le pa eta te le i o tu e vai ngana. Ma nei o leo te whamanatu mai e. Ia neta sing. O le molianga o lise. Ia. O misi lang sangi. Really? O molianga na le au mai o misi sangi. Okay. Ia a fua ala ia. Sorry. Alela loka ile konmasing. Ia pe o molianga la na ia faftai atua i le malo le tunu o na e. Ai ta fo i mai lai. Yeah. So se project lava tulepo. E fai langa project. Yeah. E lenging ia whakasia le pe o le paua male pe o le vai. Ma mea umana. E lenging ia whakasi male project. O le tuto tasi. E lenging ia whapena. O le project ai o tuto tasi lau umana project e 5 miliona. Ia tatia lola ia le 5 miliona na. E fai mai a me ia e tau ana fai o tuto tasi. E le ma fai langa wha pe paua. Ai se ia kule miliona i le kuko kasi. E ave fai ele. A fai lava e se funders e laute fundinga le tuto tasi. Ele ma fai la ona wha pe oe ma ule wa watu ele funding e ka ke running le kuko kasi. Ele fa pepe mal pau al malong ka fa pele ile soli ave mo lai o le pau langa e o ka koku ko kasi le ai e ka ngo sa o kwala le fanta se i lang kupe ai fa pe mai le ele e va ku ai fa ise pau o le mela na tau na tatu sila ia au le fa pe ia la o pe le ava e lo fa no ai i le o li e fa mai e poto mata mai ale fa sa wea solo fa peala tu fam tala wea solo lungo mene o le fai mai ia o la o e kufa le se la lima se fulu kala ale pele pawa mena soli se mali ia uso mala mai i le tulanga le project o le malo le process o le malo o le mena le wale ona tupu le pisa le o tau tele lo peti a kui la tala le la fai se taimi ta o fatatali a tonu e mo se tali le palo tala titi o lo fai nei o le tate lunga. O le manatu o le tama le o tamo e nei leo to e sui leo sau fas le li o tai o li seu. E fia sau fa i le laulau le lufi e mea ia.
O i tonu ale na batone manatu tatu por kalame mele ale sa wea solo fa petu lepa mele sa wea solo ia tangata nei matau mate mai ala tu fa me vela le tala no ma feita ile 5 miliona le lau tele o mala malama ile mele tana no ina tonu le afu e sa temina ia lato la na lato fai tonu la tunu na lato ai mata tu le tupele mo i temini matua pong isa lau kelo se mea o la sau mo le la ko experience tau sanga tele e tau mate ai me e fe malo le la fa le ngai 5 milion asa la oi au mai nei ai fa pe ese vanga tupele la tu le fandai le singafu ale o fe le leitala o fe le leitala ma le me sili na ua setaita linga ile atunu le fa o nga le pau e pe no fa atu o mea ia o le pawa o fuala au o le fale mai ele ni me fto tupu nei ile taimi na tupu mai ele taimi o le chapipi o fa fita uli o mane taimi o le chapipi la the same fa fita uli la o mane taimi ile se finga malo e tonu mai south fa fita uli io o le tatu titino nei al melo o mai e tangata nei o le melo taimi na tatano ia ma mai so fina ngalo o le lau e maua le pito lea. E ua le tala noa fua le fanta wai le avatua le fanta le fua. E fai ele pea pao. Io, ele avatua le fanta le fua. O lea le me, o tangata siri na malama. O le pale mia, malana ka peneta. Ile kai o ele malama o fia me, o tule epa. O le ulupo o le whailau tusi. Ia mali suita ita, le kai o e ngata, lai au mai le temi na tau fa i le lau la potpoto lea. Ja, o saule. Sa ole. Ole tulanga tule pa ile vai taimi o le chapipi. Sa one man band ame uma. Yeah. A vakul fesili ile vaenga le vaia le mingiska o pawa. Ai kali kulepa. Yeah. A vakul fesili o kupe kali kulepa. A la kul fesili o famasinonga kali esailele. So o le ala e mai ala i manatu tangata nei lenga ye ko kongu yo ele ai o le fainga le fai le mea ai ngalo ya latu ele o le process sa ana i o mea a fai e pe so le pau oi ta te fasili o le fasili pa le mia o sa o fasili ile mingis ka pau ma tu i fasili mingis ka pau ma kwa fai en ko fasili ma kwa tau ele mele to telefi fi ai ko ke mai koso mai ile independence koso i foi o ile health ma ke ale o la bebe solo mena ale e novo mal issue o le issue o mele o le pau alu sa o ala lau fa se ai o le pau eu lo tava no na ile so ngole o ia le au fa sa lau ia tatu ia fa o le sime sirina matanga. O le va ai mai tutuila manua. I fai tio mai o fai nei. A mesa le tio le ale le Australia. Ma le le ina ia auto. Matanga i o le fa pe o kongi e kaku el malo tutu. Tasi le va ai matu e fau tasi lima tutuila. O tutuila e lalo malo Amerika e ola i tele tupe Amerika ale la fai me ia maisia mautala me o fia le pare mia fia le malo le ala o pu tono le se ka tala no fu le ia fa manino fa man la masi fai sure tu le pa to fo ia la tala le mele o le project le wa mon fatatia o le independent a fai wa na fata tia 5 miliona o 5 miliona na e mai mai a me ia e pule la le malo le fa nga ina pule le committee le e running le independence ile fa nga ina 5 miliona power me ata to wole lava le wa a fai lo o tu langa na wole lava tu pelea wa stuck ya nisi va ai o wole ai ni men no foi tanga ia le wa bala ulia ma mai o nga la singi ai lola ia le committee le al taimil ni
I le tātou silingia o le fia le lei manamia. Le ai ma se tātou ai ia e tasi i le mea lau whatatia le malo. Whatatia pokalame le malo, 5 milionga, within that 5 million, o i ngā le sau umai a mea ia. Paruanga le mea tu lepa. Nia i ke ua umai fo mea ia. Ai le lava le tupe lena avatu e whai e mea ia. Ai sau le kalo li poki o le kupe. Ua ova le tupe nwhaonga. Paruanga le mea e tau te tu fisilia i lola le vaenga le. Al kaimingi. Ele ai ma se tātou ai ai. O lawa tātia le tupe. Ana kapea o lena whai le project le ai le se tupe. Ia. Ua tau na vesi ia le malo le taimini ne suastu. A taimini. E o lawa man whatatia uma. La le mea tātou toi pisai. Pau le mea o tātou o enjoy le. Tātou mata i se mānei o se tu unga waa o le a o iei le. Ma le mānei o le independence. O mea nei tātou te au tilo. Ia au tilo positive o mea. Tiso ia ka kou ke o e whaaleanga ia. Ia mea lai whai. Ia, e mana i foi lea. Tātou o le lawaile o isi tani le malo o mai e mea ia. Asi ia le teimi au mai e loa le paketi le o tātara no iai. E mana i e lo whata oto mai lea wha ingo tupe e whaaru le fua atoa. Tuto o tasi for the very first time in history. O lea tunu. Ia, ua tasi lea wa ainga e whangaronga tai lea tunu. O le whamana tuina o le alena tu la i mai lotu le epa. Male he tia pipi. Kua i kape ola. Ele kape e whaola lana te wila. Kua tasila le men taun tatu wa i sa mo e whangaina o le te wila le i vaini. Ai kape le fua o le me tau o i memory o le malotu tu tasi i tangata o le atu. Ia mai le temi o le tau whaingoron tutu tasi me whapena. Le la o mai ia le malo le ue te minei. Whata atia le package. 5 peunu. 5 a. O tele i pea le 5 ea nao te whalongo tu e. Ia. Ia maaso i ono le ua wa na matamai e tonu. A le la ua nga i a tore pa yaso le ono. Ia. O le mea tarusia. Ia tutuila manua. Awani i latu ano anoa i loai. Mo mea o mawhawhanga o loto ele lea. Ai a whai o le mawhawhanga lo le malo. Ia, so be it. Pa ngā ia wanoa o lea e sa oi. O lea uta atia le budget. O lono winga. O mea umai e a fie tutono le budget lea. O le transportation o mea ia. Ia ma me no nofo ai. Ia, se kilo foi ai mo le tō whama mau. Ele o koe ngā mai whone whapeo le poko. Fia tau sanga o i le atunu. E fia kau sanga o i le malo. Lau ke le mwhaingu whase kupe whape i tangata. Le mwhainga la kukuwha. Ai alu lunga i ka lafu. Ai o mai le vanga lea. Tufa tupe i tangata. Toe a foi. Toe totongi ai ta lafu. I le revenue la vaitasi. O le mea ngai maofai a fesiri la. Whawhiwhenga whai ngā kupu mea le o le ka ke leo le ka la fole kungu. Le avea se tupe mo i tumalo. O whenau i e kupe le loa Amerika minga i le kungu. O whakuku se mea po lase mea. Sa o lele atu le pa le mea lea. Ma nei a tele le mea le wai au maia. Le mea leo o tupe ia lea e. Le ua maua ni e tangata. Ma nei ala leo le la tue wha mala maili se lau 5 se fulu le bea sau se lau 5 se fulu lea. Mana tua o le tele o tumalo. Ele uman lato tupe le na watu iai. Ai o mai loa ia le financial ia peila o i le ia iulai. Ia. O lono winga a whai o la lama i le tupe na tunu. E koe whaafo i le kongo le malo le tupe na. Ia. Mani. O le alofa la o le malo. I ta maiti a onga o le male atunu. Ona o le lato ea onga. A le i le tupe le o lato i tu malo o le nofo i. Ona nala na to al tupe na. Ona o le na toi whai ngā paloka i a vavavi.
Matoi fai uma meia. Na to ai le avengo tupe ia le ai tu malo. Le tupe lana. O le alo lofo le malo. O te matoi tolo pulo il malo. Ona tu nepa o te malama le funding sia mai en malo. I te tonu i mea mātou te whainga luenga i ma. Ia no whainga luenga i fo ile me distribute i a funding sia. Apa pea e a waku le se lau wafe ia oe tu le epa e whai e lau project lenga e ngā mai e lau proposal. Ai o mai fonga, ai au mai lau li poki e ngā 5 suru wafe lenga e whaonga. O le mea la mātou e whai. O koe au mai o 5 suru wafe nga, and we never give you anything again. Nangan mau te iroa. E te le mana o mia le se lau wafe. O le whainga nao mea o le lau si la tun malo. A koe au mai nei le tupele tonu. O longa winga, e les mai le 2 milionga le lau mai. Ai le o lato nganga na lai e. O le nganga ye ina ia piodia i tu malo. Le ala na lai on whaangalo i le mea leo le. A le ngingi mai i whapea. Lau a kufalaka i se lau 5 sifuru. A o lea e maki kiwa i a lesi ku. Lea e a, le pe le pao me. Ua uma le leia ona whatatia patik o mea. A whai e pe le pao pe le vai. O sa o kanga le mingiska inga. Tanta tonuanga e tui. O whea o ie lau patik. Na i isau patik te koe a mai ingisi a fifou mangi meanga. Wa mea umana a mingiska ma CEOs ma vangan na e whai. O le tusi leo lado budget before the financial year ends. Ia pia le tau whamamanga nā tu le pole o le vaenga le. Le mena o te whea tu le lewana nofoni tu ino tu le epa le tupe. Ia. Lewana nei lo o tangata fo i ua. O le whoringa mai so le pongisa. E le o loe tangata nei. O le atina e pito sili a lea. Io esia. Le anga le whapea watu tupe e tu whetangata. Na lafo mai le lafo tutu a ngen tupe na New Zealand mo e. Mai tupe ia. Ele ai. E ka a milo ai ko kongo le a kungu urku pelea. Io e. E ta a milo ai tutonu e i uma il Central Bank. Wa whaile ku whakua whape e o ka whakau. Io e. E whakau a di ka milo ku pelea. Ma vave inga uplet development o Samoa. Ke pe le fu ale whaingei. O te loa i le malo ma le latu whatatau. Le 5 miliona le turai mai. A whapea o ani por kalami o le fu e ongo ko singa kuai i tourist. Wan me mo le la kele ka kukanga yo i Samoa. O kele. Le fu la o ko kele fu i malanga matura ni Amerika i mo me o le afu i te tālanga o le fast supporters. Wala ko kele aku Samoa. A whapea ko kele tourist o aku i Samoa. I le temilo le fua. Ma tele, ele lo pe kaua el malu. Lo pe se kupe fasili koe make up le 5 millions le. Ia pe la ka fo se 1 milionga. Le melna o te whai atu ai le vai o le mafofo. Ke lo le malama. Ai ua whapongi sa inga mo le meo le loko ele lea ma loko leanga. E ke i voi le vai mai. So le fia me o mai le o fia vangi kala fai aku le milionga polo ke te o fia me ko ke o mai manga milion. O fia me ko ke o mai manga milion. Tu le ai palea. Ai pule. Fonotoi. Au kanga e kaulangi ala ko lauia. Wa ngila. Le lo pa ko ke uma. Lo uma o ke le fa 5 milionga le wa. Le ngila se kala ko fai ai mea. Le te whai atu ali i te. O ke kilo, o whama whai lau homo, vai aso atu kilo ai mea ia whikasia. Whai o le kaini omiringa ngu whaikangangi. Whai ai ka lafu, walu lunga ai ta lafu. Le ai se tupe o tupe ni e ave le social development e develop ai ia tangata a inga manuta itas. Ai oki tamau a inga. Aku wa ile le foi me le fama I foi le alingo fama le yo nga pa u ma kwa pa u lan lo ia te me covid ia tatu le economy le GDP ale tu
Ai o mai i le temil nei na si tama I temi nga foi nga operator I le fast I le malu. Ai kong ia I kalafu kwa palasi mai na fai kau le 1.2 billion. Le oi na ko fia se lau mele I ke mi. Uma do tongi ai talafu. Ko kufa kupe I le ku more development le. The same revenue. Ia o le ale tupe la foto tatou o tupe uma ia la foto tatou malanga tupe uma I na fai tapipi Samoa fai fo ia fas le malo Samoa o le facility le na au ina malama le ia tatou atu u tatou lo la ia a facility ana me le mfinga ku fangi kupe ai ko fai ai kala fo lunga ale mai le vanga le ko kongi ai kala fo palasi la loko ai ku fa kupe ia o fela ngai peir kemi au ko fai le mano dan menga le mfinga ku fa ku fa e o facility kele ngai lu ma fo fo ola ia tu le por kanga ka kupe po ma ia le foi o e ala nga fa pe le ka il tupe le 5 milion ale e ke I le mafofa ko ke ia ko ke le fo facility sole o fe ko me fe me kupe fe foi o ngai lingi ngo for mai a foi o ngai peso pe le pau ia foi ai se man si mesi ua na pura site le tupe le mo le fa mo mai a fai ngai la a ke o mau nga e ma seri poki o kala ku pe fa pe me malo o le 5 milion ale nga to nei tira ko se milion e mai fe ma fe kala la mana ia le mele we pa e tu le pa o tangata ia la o atu ile isi singa fu ale mana tu ele o mai nga ova e lo pe si le ku le ku pe ala ma wa sa mo wa ku pe Amerika ula nga ko le fa alu yo e o mo e o ane o mel nai you spend money to get money yes o ka ko mai business e ma vo pena o la accountant ngal fa alu ia o te fa malu lu atu ele accountant uma vo tele accountant fa pena e fai nga figures vo ia nga I lunga ile tupe fai ona long mai I'm in a e pe ole fika na vo ile you know it's all about e fa kamilo ile long ko sa ko lo ko kongi me va pena ala tu la ta fai business o ile e ka kauanga ko kongi ia ai kalafu ia mo se kupe mal business e mo ai kalafu ole tulanga fo ile ole vai tempo ile ia le fionga fo ile ia tule pa ma sai le la to wang the more e fai mai ia la to fa mtalanga fa pe ma sai mai le malo the more wa ka ko ilo ai le fa le kongu kele o le budget o kupe sa mo ile mesa ia wala o nga kasi wa pele aso pe ile Singapore langa ile budget ia ba ngale ise tupe fa nga Singapore gold for fa aso awa ole kelle ole mele nga fai it ke wilo ia o mo me sponsors ia le ia tiki sound ma le nga iwanga fa kau ia le wali nga ia le ise kau ngo fie ai ko sa ole se kalmalu ia se kalmalu o sponsors nga ke keleng fa ia le o felan me ile patik tal malu mo me le ise me the more la etala no ma ye fa pia ile aven malu tu pe fem the more o ko fai mai ala ko ia ile se la ko me fa le o ba mai mai ele fa pia e fe sa kan malu ava ku pe I ave fai o le ai patik le ia au mai foi le amount o kupe la e 5 miliona mole independent uma ele fa penga la ori ele transparency la ori I budgeting o me no they will never do that
Ole on kupu le whale tonu le. Masai e ngai malo. A ua kili e ngai loa atu le tonu. Ma le au whai tō wha, ma le au whai utanga. Wa ia tu le pau kili ka ua me ngai o skanga ka ngalu le ingveski. Ia. Tiri mai maua ya ulo taimi o te whape o ka ngalu ingveski e kaunga e ngai keiro me ele ai. Aia o e tō wha ma le utanga. E te malama le lei al wha so ina. Kako. Nga kako whai pisingisi mea kako laiki. Nga ko kuri kako e kako mākua. E oi, whakau le popo, whakau le mea. Ia, mai e laku, ia exchange mai kupe mea nga. Te malama le lei ia. E te iro fo i se whenna vai te. Mana ia. Whauau tata no ta upulea. Ma tumina nga tailau whai upu. Leu tau nu mere results. Ia. Te tu nga tu lunga le tatu results leu tau nu mai o le whainga palota le pa election terminate mai maunga tolu. Me la umaka kaule lo le. O le whare palota mtau tuta e whakasa Booth 3-6. O le sui tutu atasi lau timu ia ue lese va ai fitu se fulu. O isa peni nausu. Ia. Fitu se fulu. Whare palota le mtau tuta. O pua ala tamai tupuola Filemoni luas fumatolu. O le sui o le fast o tai o le iseu se lau maleono. O le sui o le HRPP ia tuua mali i tupuola fo mai sa polu e fast fumatolu. Whapalota nai matau tuta. O le wharepalota i matau tutai e whakasa Booth number 3.5 o lautimu ia wele se va ai e fitu se furu maleono. O pua ala tamai tupuola Filemoni e lua se furu malevalu independent. O le sui o le fast o tai o li seu fiti ai maasu e fa se furu ma le fa. O le sui o HRPP ia tuua mali i tupuola fo mai sa polu e lua se furu matasi. O le wharepalota i whato ia metotisi Booth 3.3 lautimu ia we lese va ai se lau se furu lima. O pua ala tamai tupuola Filemoni se fulu maritolu. O taiori seu fiti ai maasu fast lima se fulu malevalu. Ia ma le sui mai le HRPP o le fionga ia tuua mali i tupuola fo mai sa polu e fa se fulu malefitu. Pe folinga mai o le tau va lava ia lautiu ia ma te kau whaia sa whapoponga te minei wha mole. E lua puti e sili e lautiu ia. E tasi le puti nga e sili ai o le wharepalota i matau tutana e sili ai le fast. O le wharepalota i matau tutai nai o lo sili ai ia lautiu ia. Me tuto tasi. Ma le wharepalota i whatu ia metotisi ia o le nai fo i toi sili ai ia lautiu ia. Ia. E fia wharepalota o le palota lea. Whaftaitele i nai paanga ia o lo sen meia ia tato results. E fia kako ua e tau maua mai. Ia le. Te whaia enga sau whapoponga wawe na o iei. E fia wha... O le se tau whaia turu whapoponga o. E lua whaia sili ai ia tuto tasi. I la tim ia.
o matautu uta, o le ai o matautu tai. O matautu tai na sili ai ia lautiu ia ma I fato ia me tisi. Ai o te fie lola pe fia ia e se futas o ia o keila. O le fai loma ia se futasi ia fat palota. Isa o 11 ia lena lua se lau no tasi ia lautiu ia. Ia. Ia o tau fesi ma mau lautiu ia a. Tasi. Sufa. Tasi lu. Fa. On. Tasi. Tasi. Ia. O le tau wā me lunga, o le iwi me lunga ia lautiu ia ma tai o niseu. Tasi. Come on, I want more fear mina o ia. Ia. O. Lua se lau no 5, ma le lua se lau ma le 4. Esa. Lua se lau no tasi ia lautimu ia. Ai fia ia lua se lau ma le 4. Lua se lau ma le 4 ia tai o Liseu. Ia. Ono sufa ia Filemoni. A o Sapolu e se lau futasi. Nala ku ko sa por wa. Na ku kolu Sapolu. Io. Ia, o le nasa mua lau tau whaafonga mai I o e a whai e sa o le tala se furu maratasi whale palota. O I eri tai tai la. Ele tai tai. Io. Ia. Tai tai ia. Ia whamon mole le, ia le uso le na la fua mai ia to e vai e nisi tatu whamon mole. To e Ali. Seu. Lua se lau. ia, o le na I te to e maua mai nisi I whale palota a. Ia pi mana isi mele o leo ta mai roa mata on whailo mai e nisi ia le tatu. Ia, ai mani whaua mai mele na ngata nita ta noanga leota whamon mole. Po mantua. Ia le, o le tatal no la mai le. I mea fo le o le project le fo le ale HRPP. Il vai tembi o lato tu la mai. Ele ise lato budget fo le mea mea. Awa ana fape fata tia mai le malo le tunu o le kako project le mo le te wila. Ona mala ia le tunu e fia se tupe le o budget le wa nga mo te wila. Ia kako budget le mo le tuto tasi. Ia o le tūlanga na le whai atu ila te tala fuilia. O le tele lava la tala noa mai I le tūlanga le o tupe ia e whaaru solo a le o le tele fuilina o le tau mai ai la tau ia. Ele I lava saungia la ko I mea whapea. O le mea fuilina walai ona le au le la tau whasoa. I mele o le independence o le te wila ma mea ese le tupu tonu I Samo ona ile ese project o mea na a fai fo lai fai anga ola ko wala ilo en fainga ola ko suia ia solo menga ia e te tawon transparency le tunu e malamala mai le tunu I mea I Malaysia mea pe o le upu lena e mea na lila o le one man band. Fai to tasi e ta maloa ia mina lengi budget. Mai tasi e ta maloa mai mai langa budget mai a mele mana o tatu aluero. A fuele umili to face tuto tasi. A Samoa. Fasi umi a. Fasi umi. Ia, lesi mea tu lepa. O tutongi o lo ia. Ia. Ina o toi au mai nei lo ia I tutonu o le. I tutonu I e vai a toa lava le malo ia lo ia al malo le na tufa so le el ko inga I ole. I le vai. Lunga ia le ia tongia aloia. Ia.
O le foi la o la matua fa maungia lo ia. Langa o le mele na ave tonu o me yo. O Ministries. tanga luenga. Yeah. O le mele ave tonu. Ia wa tongi wa kukusa lele kong el CEO maloi. Yeah. Ya mantua. O lo ia tanga tapito isilia nga fa inga pe a fai. Enga ke sa ingia se fai unga mai kongon ngam ka ngalwenga i lefe tau. E monia o CEO le fai o mga luenga. Ai sangi wala loia. Ma fai mai fo tuanga loia. A fai la ye se me u fale tonu to tonu ngam tanga luenga. A le wa uma sangi loia. E ma kwa o mia inga loia. O tala fai ngai foi la le tu ulunga tonge loia. Ina ia matua i ma foi mai o lele va ai. I mea e vatu ia ia. Le ama o to o ye tonu i. O le pona o le mea lea. O le tapena tu le malo fo le i tulanga. Ale foi o mai fai mai o fa por kiki e le malo i tulanga i o kongi o loia. O le latu ai fo le ia fa i tu au le va ai loia. Ina o le o fai e malo me i o le si tanga o tongi o loia i tulanga. Ai matua i tele lo so le mafofo i tanga tasuri. O le report ole PSC. O lai to tongi fatasi lo ia ma CEO. Mai ale vai taimi o la uri ia. O le la wa mai anga i el malu. Ona ma fai e el malo, ona fai le fufuanga i lo ia umai. Le kio fo ila afa pea ia mea alo ia isi tem. Tu la fo ia CEO ia fai kali e la ko ngat pa mea la mai ia sing ave. Ona o tangata malana ia taui. O ia mea uma. Tātou tā lia le alabo o ta pena mai le forensic audit. Ia. Ioe. Mana mātana no mavui, io le ta ue vui mena alabo tari uma ia people are looking forward to it. I le vanga le audit, le afo, le forensic. Ai te loa e maua uma ia le telo me, wa tasi le men mafuaina ai le malo, le fast. Tau na fai se forensic audit. Ai langa mai ia la tu femi se le kele kanga va ai. E tele tanga va ai. E fai le forensic nei lor tau amazing company mai fa. Ia le fala o fa nga atu le miliona e pontupu e avatu e fai. Ai le fo langa fa mai mo akupe. Akupe. Ai ngonge yasu e ola pi le miliona manga ko fo. Ia. Ia kasi nga miliona fa nga le tata. O ave su ia olapi. Ai le mo wa olapi. Ia o le o to saule sita ma ela peni malau ap. Le o to saule sita results o le mai monga tolu leone o i auto so le Ia. O leone AOG le tolu te simat fa le put o lautimu ia o lese va ai se lau tolu lima tasi tolu lima o pua ala tamai tupuola filemoni tuto tasi se fulu maleiva o tai o iseu fiti ai maasu se lau lua fa tasi lua fa ia ma lili o tu ngalo tupuola le fo mai sapulu ia te fapu pua ia sapulu wa le mana ia le tolu lima ia so far feita watu o le lavalai lunga ia lautimu ia mua le independent lona lua le fast lona tolu le HRPP ia ai muri mai le si so far ia ai muri mai le si independent ia o le lunga i mangiangi ia le si fare palota le tatele yo ia pe yo le wa mata tu te pia ia matau tuta matau tutai leone ia i fatoia ia ia le
ia le la ua fa pe moni le tala to se fulu ma le tasi ia e se fulu tasi fale palota ia mangiangi le si fale palota tele na ia o te loe vai loina foi ia taioli seu ia ma mai foi ia ma le io tim ia o le same thing what's the difference now o 6 o lau tu ia le o tau se lau i vono tolu i vono ia o o taioli seu ia e tolu se lau tolu lua tolu se lau tolu lua e ono 60 something the difference ia 64 le oh eu ngai pe ia wa lunga le sisen ia o le vai no foi que le sisen te loe o le si o si fal palo ka le lunga o i tanga monono ba bala la tuanga o ia o te rola ina e tau ma wa le sisen te sisen ia ai tala noi ma fo wa pe o i fe foi ma tau tu tai o i tai ata tu le so le ia le ka o ke ko le meso Sorry. Ele man kau kasi me kau kai I pe tau tanya sili mai dato tau tu tala na pe ko fale ko ngoi ka ko esa ia o ia na tai ia makau kai ga o ki me ka ko makau ku ka o fal palo ka ka ngai malo me ka ko longa bua ngai malo mai le kasi o ngo ka ko yo makau ku ka le fast ia ai fiku suru ia furu ai ia la tim ia au I fatu ia ngai pi ngai ko o so mai lunga ia la tim ia se la suto ia ai lima su va wai ia taioli seu ia Siole, se que eu fui nica nga ia fa ia tu le sau mo fongo mai ku ele ia ko ko sau fa ale sau fa ia wa kala no isi mele fa na lena sau ia la tu ia fa matala me le ele fa pe e que le ku malo o nga mangi o lo I lo me tonu marta no ino me nga pa wa yo le li o kanga kala ko ke lo fa mai le fa fole ia asi o ka ko kiru pe ia e mo ki ngoa lava ia tanunga manono e vai lua ina ia le chapipi mai fas o te vai lima ia o vai lima sa wai pu ala tamai ia o mangiangi e vai lua ina e tau fao ina e fo e lo tim ia mai fo ma tayo li seu la so fina la so ko si chile io ma nei si melo il capo kala mi ka fa no le u after songi mai sa mo ia tatu e la fo mai ia me mor silfia le tnu ia o te lo mangiangi e fai si taitole o vanga le tolu tai li seu ma la timuia o te loa foi o le fua foi na fua ia le palo ka lenga umba le ana pa u ai foi ia lo tim ia tai li seu ona o to tele lava o vaenga lainga uka e al ainga ko kele anga inga ia e pela o vaenga nai e alu mai I le chapipi vai taimina esa ia me ina foi la le na malo mai tai li seu le te lo la le usau tai li seu le la usau ile tu le o te lo la o mai un balo mal vai nga ia I wa to tele na wa na wa sui fo
O ina le sa wai le fale tua. I. O pesao vo ile stama le tu lentu mai o I sat patea. O yo shit. Oi fitting on. Pesel. Au oi fo le Lo so. fale tua la sa mai nga uta ina. Pela mena na malosi mai ina ile HPP. Oi okay la. Ia na. Lon fatua le fatua fa ma vai tu nei male. Ia na. Na. Ole mela na le na malosi male HPP ina vai mena. Ia alela o wa vai. O sa wata la vo le o sui ale to tele. Fatua la tafi Ia o sui la tele wa mai I ona o sui fo to ina na. Nele ka kole koe vai ia la tafi tono me fai ale HPP e man to foi e umba o fai inga ko kele ala o ko me ale HPP. Ia. Ia karo si e sui ma se kau sui sa. So le ono fale o se tato ia le tudo tas me ia se kako kilo le o fa ia farpalota e usau to e fitura le toi ia e kele tele alva nga nai ia tatu talia ia tonua fu e manuia mai ngai papauka ma tala noa ile mere no overtuela por kala mena nafi fai loa mai e tangata i lunga le lana por kala me ia le meo le a foi tasi e me tatau na watu i tangata isa le meo le whaka kabineta al whaka o le nae pipi i mai e lalo mata te tele mai lalo le upu confidential ia malu puia me nei awani ale mera fetu o fio mai au mai ala e manino le mai upu le la na tutongi ai pare bia va lele o apitanga me uma o taluai ona o ai ainga ale malo mo me o tai e te tawa n fatu pe malo me dana me o palango le reimburse io ai vai pise me fia a Canada mai fu malau tama o mafilea le fai le lau o le pepelo le fionga le liparmi e so no il vai ngale e se le fa no pe ia al milna le na tal no mai fo ia e to tele o le poto le tono le o kapineta male le mele o le tam mafai ia fo le o le tam fanga le tam fai il malo le temini ina ia sui tangata e fai ala tonga luenga mo le fa le o le malo forget about i le HPP male fast ai ia sui tangata ina ia fapia ona tutu fatasi tangata tono le i tongo o me fai al malo ia al mele tatal no so o yata o fo le tulanga le ole o le tu mai lo le malo ka ko o umala ve e fai malo ia on se mai lo so taua ia oka e soli ke le fale kong le vai o le mangiangi STA but tolu te si malelua lau timu ia wele se va ai lua se lau tolu fa po ala tamai tu puola se furu malelua o taiori seu se lau malefa o sapolu lua se fulu ia o leo sau ata uali i Maya ia o vai lima malolo lelei katoliko toru tasi lau timu ia fitu pu ala tamai lua ono
tai o seu ono fa fo mai sa polu fa na mo mai Ia, ai mai. bai lima e fakasa tolu tesi maleiva lau timu ia i valima o pua ala tamai se lau iva sa o ke lela maki o tai ori seu luas fulua tupuola sapolu fitulua o leisi fale o Leone AOG tolu tesi malefa o ipore na e o matu e na ali ai o lau timu ia se lau tolu po ala mais fruiva tai ori seu se lau lua fa o le sapolu tolu tasi se vai tolu fa te vai pesa o Fele Leone AOG. Tolu fa le pe umar nga le the same thing le no sa fa lua le merga Oh, kasia le ke va ko le tolu tesi malfa na ia leina e tawhira ngar kasia kusa fia me o mai tasi lua tolu fa lima ono fitu valu boi koe koru me ko koe so au ke lele va ia, e sa ua uma mai ia leonge. ia Uma leonge, no ngala, e vese leonge i le. me mulmuli langa mai Ia. tasi lua tolu fa lima ono fitu malu ia wa mai to tolu lele sa ola ke lele va ke lele va nga woye wa fia Si te leo le. Ia. mai na ngai tapon mai leone ke o ke ua Lewa vai se leone. fia me nga woye Oh. kalo fai atai tolu le toe a o te tia papata a mel a fia malu ai peia o ina lena peia o ina lena malo mai e tai le palo tutaruai So far la taimingi. O lea ua valu se lau male lua ia nau lau tiuia timuia. Ka concentrate ta ia lau timuia ma tai liseu. esi bang Ia lesi vaenga. Ia whaambali ia ko nga o lea e. Kau kurkuri mai pea o kou a lela a ela si ma concentrate ta kui vaenga lea. Tulu lua. Faafetaitele ale atonio ale faafetaitele mo kakuripoki Plus ya 2, 3, 4 plus
Me lava ua ele o toi mamau. Le o toi mamau uma mai tatu whalpalota. Ai ala pe aki ua oso I se vabenga a tai ori se I whale I kokoe a whalpalota I tutoi a. I. A whekau se lau iwa whalau timu ia. Esa. 64. Mai anga le lua ngai lunga. Top 2. Ia, e whaisi mamau tu le pole mele o iei. I. O, It's okay. It's lau okay. timu ia ua valu se lau malilua. O taili seu e lima se lau lua lua. E tasi le whale o, e fia fo I mangiangi, tasi le whale palo te mangiangi pe lua. Ngar kasi le o saunga o ST8. I ka kuwa I po lalis. E peia iei fo I aluma I le mekisi. Ia, e saula le metisi mangiangi. Ngar ST8 mangiangi le o sau. Na o vai lima e whakasa o malolo le lei katoliko o mangiangi STA o I le aisole. Le fui e tapo mai mangiangi STA. Ia. Le tapo ratu mangiangi STA. Le uko waki I mei tapo mai. Lua kol fas furulua. Ia, le tapo mai ia mangiangi STA. Kasian mangiangi STA. Abai se la mangiang. Ia, abe selis mangiangi STA. Ia. Ia maleo ne AOT o fatu ia metutisi matau tutai e whakasa matau tuta e whakasa nang leka itapo ngai tapo medisia vangai isen manga ia famala si aulesa ni kai malor fas eu fosse ali o que eu for o mangiangi a mangiangi STA le sili mai lua se lau kurfa au te fai akula o le kumole ole seli O le ngala mai e ia te oe ia le apu, ia le mea atoanga, ia saumbai lungai o ia tau tuta. Le I uma. Ia, se ia mingala ia aifo. Ia. Ia, o makauku la. Matau tuta po tai. Matau tuta. O ia matau tutai. Mai mo matau tutai. O matau tutai. Fikuongo ia amba. Alo timu ia amba ma sai se. Ia. Fikuongo lau ia lau kimu ia e a foi. Ai fafa ia tai. Mau im kau kuka a. Ia. Ia. O le singa so. Mkau kuka. Ia mkau kuka lai la a.
le si dia ia tai se lau maleongo Ia, mtau tuta. se lau Tai se lau maleongo maleo. Ah, io e fix ia, se fu ia la fix fu lo ia lau timu ia fix full. o fatu ia metutisi fatu ia metutisi e se lau fu lima ia lo ko saules ia leo saumang yang e fakasa oka ese Ia lango loku nga lau timu ia. ia ngala Eh, ka mangiangi e fakasa lau timu ia ko se lau fikuongo taioli seu se lau taioli seu se lau o Papauta Thrush Hall ia ila malora lau timu ia se lau 5 lau timu ia aiva tasi ia taioli seu se lau 5 lau timu ia iva tasi ia ai seu taioli se seu koe sauan melenga mo aku whaman mole. ia o fea mangiangi e fakasa Ia, mangiangi e fakasa e tolu se lau fituono lau timu ia ai se lau ia taioli seu ia. o Pauta loa. Papauta Thrush Hall Ia. se lau Ia lau timu. 5 Ia, ai vatasi taioli seu ia, ia. e uma ia ma Papauta Thrush Hall tolu walu ia le tapo mele ia matanunga manono e fakasa lau timu ia se lau ono tolu o taioli seu se lau o lau timu ia se lau ono tolu taioli seu se lau 25 mo mai Ia, ia. se lau ono tolu lau timu ia i tanunga manono e fakasa Ia, ai se lau 2 tolu lau timu ia ai meni ia taioli seu ia, mau arva ia. ia Ila bing mau wale wo mo le mai le langa lenga tapo riska me ang lela. e fia lang fa palo ka ngai ko koe o uma pea O tele loa pe palo ka mai alu ngai vai lima ma Alu, awa mai lalu. no ala ku vai lima no ala ku Ia, ia. maloro lele maloro lenga ia pe manga ia lunga ia fia marung kia paka Ia, ia nga wala so tanga fai tau atu ia vanga lo ia i tasi lua tolu va 5 ono fitu malu ivas fusu tas wa uma On. tulepa. ia O paule vaenga le ia te au te mine.
I. matau tu tai, matau tu uta, whato ia, e whakasā i mangiangi, papauta, tanga mangongo e whakasā, oila isi vai AOG, Leone AOG. Leone, e fia la inga ia ifo, ia lautimu ia. I fea, i Leone. Leone AOG, whamole molea. Se lau lima. Se lauto lima. Ai si kau whakele ia se lau ko lima. Ia. Ai se lau lua wha ia fiti. Ia. Oi foi le sina e whikura ia whatpao ka leo ia. Leone AOG, tanga mangongo, papauta, e whakasā. Le lau koe maka koe lunga. O matau tuta. Ia. E whakasā. Matau tutai e whakasā. Ia. Whato ia me to tisi. Ia. Leone AOG. Ia. Mangiangi SDA. Okay la. Ia. Alnala le misi. Mangiangi SDA. AOG. E fia la mangiangi AOG. Ia lautimu. Ele se AOG on SDA. SDA. Ia. Mangiangi SDA. Ia. E fia la ia lautimu ia. Lua kolu wha. Lua kolu wha. Aia ia tai. Se lau man wha. Se lau man wha. Se lau man wha. Mangiangi SDA. Ia. So angai mangiangi lei so angai ia malolo lelei katoliko. Malolo lelei. Ia o lautimu ia fia. Fiku. Mai kiwa e taponinga. Fik lei o lea ua mangia. Matau tu time tau tu uta whato ia e whakasā. Papauta, tanga mangongo e whakasā. Leone AOG, mangiangi SDA, malolo lelei. Katoliko. Ia. Katoliko, ia. Katoliko, ia. Oila le sina. O Vailima e whakasā. Vailima. Ia, e fia la lautimu ia. E iwa tolu. Iwa tolu. Ia. Ai lua ai ia. Tai ori seu. Ia tatu mai role lalo ia mangiangi e whakasā. Ai lo ngā le lunga. Le ai. E whakasā mangiangi. Ngai kou se lau fiku ngoi ia. Ia. Ia ngā, oie. Ia ngā la ua ia mangiangi ngā. Ia ngawai papauta Stros. Le oi pauta, tanga manono, Leone, mangiangi SDA, malolo le katoliko, mawailima e whakasā. Ai are tanu ngā manono e whakasā, oie. Ia, le oi ai. Ia. I o fiara menga oie. Sukas. Kusala kasi lua kolu wha lima ongo fiku walu iwa se fulu. E tasila ia ole. Ia. I lo marola timu ia. Ia. Masaloa ia. Naua mai ole unofficial. Leone. Marola ia. Salo pa confirm mai se temi tai au. Malolo lelei. Ia, mawailima.
Se whamal mole a tule pa se koe au mai a malolo le lei a taili seu. Malolo le lei. E fia le Se mesi I kau e ono tasi. I mean, sorry. Ono wha. ono fa. Yeah. Ia, o ke lola koe kasi ngā la sau. Yeah. Mai lola ia lea. Wa lela o se fulu le wai. Yeah. Faisi mamau le vaso le Faisi mamau le va piu taula talata ile palota taloi wa pina o to rua fo le naivi ai le paloka mai monko. Ia, na. Ia ma. Le la ua pa sau ia. O le mea ba ua. Ia vai le risky le nga take le tama. Ia nga. Sa o le ia. Eke sia ia talo fai. Ia. Tato talo ia ia. Ese vai le mamau le ba. Afe se lau le. E afe fa se lau iwa su fitu ia lau timu ia. Ia o ngata mai rola ia le ia 44 plus 106 plus 100 plus 91 plus 125 plus 124 plus 104 Ia, se tato 64 plus. matai tu a leota. Ia, e fitu se lau valus fulu ia taili seu. Overall. Minus from maile 1 afe fa se lau montupu. Ia. Ka, kuikia afa kuikia le. Ia. Io. Faisite leo le. O le sunga le. Te alofa o le risk nga take le tai o li seu. Ia. Ia. Koe kasi whatpaloka ngali sawa. Koe kasi whatpaloka le sau. Ia, isi longa e sawa Yesu nga whatpaloka. Malo mai mga tolu. Isi longa e o maire au mavalo ia nga mavalo ia le. Ke no le ori nga le ufale ko golimbe au mavalo. Ole mea le la no fo le tunu. Man fa man. Ia awala ni sauderi le wa e faina sau alu mokinga ele alu fast. Ia. Ai o te tonu e iai le possibility e sau iai alu le afu. Ile cha pipi. Wa ole iai ole cha pipi ya. Ia. E sau ni ia ona tatu faitawina le o lana forfolanga le na failo ailon fa pe mai ele lo le afu. Ele fa pe tulina e alu le vaanga tu malo. Ia. Tatu faitawla I. Le saola ona tau tinonga I o fai ilona tu malo. Ile se senga o tu mai fai pule tuto atasi. No nei lo le e tau mamao a mamea. Ele sa fai futunu ele foi la sona lo o meu tivanga o vaku kala kupe kuskusia o ka u vai le a se o foi le tau pulenga o tamao ai nge tu tonu ale lau le. Ia. Isso na leo e I tu tonu le. Ia si ka ku va ai Ia. Ia, ua whaile whiwhilinga vai mga tolu te lepa. Pole a se suinga ia. Te tonua o na ua o whaile whiwhilinga. Ia, e whamalo o tuai fo I e umantam o e wai le whaingo fie le. E o whaila I le. I le whiunga ia taili seu.
malo foi lo totoa o le toi alwe se mai ai alwe ona fia lango i le fast Ia. ia tailo ia pe afa pe tula i mai ia le uso foi wa ele o sesi foi o vai ngale ia o vai nga mai tonu o mangiali Ia. tasia ai tula i mai ai ia iso no fina ngalo foi le lango ina ia pili ia wa pe o melna le ai e tau fai e tātou ia maua le lua vai ton. Ia. Ia. O te loa e mauti noa ia wa le ua whaalongongo atu o le ua pe o le la moli mai ia tuia. Tuia? Ia. O le whaalongongo na le ua whaalongo te o la moli fo tuia i le fast. Ia. O lusi la Singapore. Ia, o lusi le Singapore. Ia te loa le la sau ia tuia. Ia, tasila na ngafo le la iai. Ona mana o mia ela ele o le fia. O tau se funu lua ia la ia le. Ua lele ele alu le chapipi le lile. Te vanga na ua sau pepelo le tumano. A sau alu i le chapipi. Ia. Au te loa ele mwhaina o toi alu. Se si mea langa o le ua kamo e mai whatuto tasi. Ia, motikle. A whaila ia le tūlanga fo ele leo le o pāloka. E pāloka inga le lua vai tolu lea. O ia la le stangata e whiriwhiri pe alu i le tu te pe alu i le tu al malo. E pau tangata o te loa i ia o whalu mawaenga. Te roa whalu mawaenga e pālota i pe asu e me ia. O te le loi a fia me mai foi. O i mai lau kama mai i wafonti neli i o i foi mo. Ia tasi ngā tangata leo whalongoko le la le loa koe sawanga i le Ia. Sore, e ari kou kama ringa re ka ur kou whai pulen. Ue lo fui kama ki kuoli tu le pai e sa ore ka la lau kama fu mai nga. Si o ma fu fau mo wo ka kongu. Ele fa valea si si na kuot. Ei nunga wa ia ku kamba nga ua makua fufola mai a se mea ke le ai alu ia. Ia kwa vai rora ia le o sui. Ia, o te talton wa pe ia o le ua. A faine to e sau mau. Ia o te lo ua mau le. Le lua vai to. Nampa fu le palo ka inga le. Le to e vai senga o le pili le. Wa pe o pili le fafatulu nei ilma ile ia samo. E pika sa ori mun mau ya ori uso. Pika vai vai lo ku le lo kamo. Gram. Yo kamiko kuoli e. Pero ka woki na kuoli fai pure so. O kambala e. Nga sangi mai i aki fai foi o lesi kuku i ka kar kupe ke au sa vai mai uso. Marielo fingal. O le ala ko alor ka ko va ala ngare o mai. Ya, o le asita penanga tatu kion sina. Ya, o le baba ia tu ia o matua i malosi ia le vaenga le o e tu le va ia matua foi o le fa kwa fui le o le va fou le. Ia. I le na fai ile se lauta usanga o le aula kapi. Ia nana fui ia male va fou na a pia a pensina. Ia. E foringa mai la o la ua na mata mai ngā kore nginga le au ri. Te ofu foi la uia ai le o stulanga le ia le kionsina ni tau sanga i le tau wanga le la fai. E lori si mea na le tala noa i lau whari. Tau mata le ia la le video kulinga o si lau whari le nga kurianga ngei. Ngala le kere sa ukala o nga kere au o ke ia le sen merka kaya kia o maka kung so. Foi o vale, o tele i mata i le mel. O maka ngi
Ko wa ai ali pisa tangata kili anga ule wa ai la ngi ai. O factually. Le alu si mea sole o karsa sole. Pisi ang pangwai. Au wala pisi ali le me vole le ke ofu le alu ka karsa sole fele tu por mele. Ia fale ka ia. Fale ata ke lo kongo langa ke va tu pi ise me pisi fasia ali nga o soela ka mai dum. Ke akala o pisi o pangwai pa ku sole. Mako kalangoi fo ima malkamo emel le ovo le ole aule amangyang ni ole si alo ira le siga kale ngo ya sali le au fusu ho ile amangyang ni le effort e vakwala ele el vaenga le ia lo ankonga ngo ya fang elo fali ele ori e ko ala le ori pa makalongi tai mai soli ole makolo fali anga e lo fali lo fangu e mokingo ai maro mangya awanga nga ili al fa ili fa inga mangya ia kule mangya isko ingo fangu ole la pai no mai ole malai Chanel o Chanel nga na fai ile ia talonga na le nga kuli ko maka ko vai ang soli o maka va pesoli if you roll fu loka kai mi soli le ngi me fa penga ku po soli ale o ma tin soli my goodness tira fio o mako ko kara ko imbara uri aso o talombo lo fali e avela o le sosile sokka ke lo fali le aula mangyani ele fa perla o que lui vo ele fa per o que fefe vo ele fefe ia kamikika alango o te alwatu a vo ele ia fiafi wae o kamanga e ka i fo fa o so fa fo kamanga ala ele ma ba minga luenga ia o ka la kulo o ma fa ka fe o ka la kulo ka fa fo nga ia le la o te masangi uma ile i tamiti e la talonga no lo foli so e manko ola au fusu mamang yang ia le ka alo ayo mai fo au ia mo yo ola au fusu ma fo ia mo le ka me ke au asi ma ka me ki so lo ka fusu kam ia iri la fa ile o ke tari e ko ke ko fusu lo umba mal ka lo fa ka rio ko so era nga umba la bole si dimba bingu ke nga ai ko fitau ilo nga kalua la fa ile o me i mai ku avala le of tawinga sua panga ia ma ia nga o ma ku li mai mang yang ngai ka maki ia uri so lungo pa o le mela mana ye fusuala ko ia ele fa sia lo fori kai pe ma ka di fula ma ku ka pisa voi ta longa la ka aloila iva ma iva lan malava o le iva fusi ia fa mai iva ia ka pia maku ia songa ala ka anga bakula la fari mai pia me ka ke le kiki a o le la fari la ma ku fe ka lo le vella ka io ro fa maku se vai ka ur ka ro ka ma ku i yo ile me le kapua i le anga ka sun ka o fai ala la sili ala i ai fu yo la kusa ai la kai fiku ke minga la fa ai sko te minga so le la marka lo ai lo mer fa i de lo fadi fa samba lo fadi iva e ma ka dia pa le fai ka lo fa sala kongo do mo poso al fa i si i de limor kama ho de lu fa lungo malo ko man lo fadi fa me fasi de ref fasi lo fadi nga ko alfa ilista mate me kiki ko sala fusi i au maka ko ko kiki sala i bani eu foi sala fa fusi i fusi ele ma dio nga vai a voi le lo fali voi ale
Ara pio paki soka. Sole, o ma o ke i aro wako. Ai, tuli mai ro le awa. Ai vo. Amai ba se uka ia laufari. Tuli mala o kamanga sulu mai kongo le office. Ova, sale. Anogu. Ai vai mai. Sale. Kai laufari. Fa kongo le au kamai. Ia fese me o penalty. A penalty right? Sale. E penalty kongo pusa e kongo kiki e kongo kiki le goal fole. So le ala ka malo fa la ka pin fa ngol meu penalty try. Ma fau ku fo inga aso. Se ka fia aka sole. Da oleli. Anyway. O mi ai o mai ngel mako. Ia lo anko ga I le awala piki I mulfango. O mai ka ma ko o fesi la ko. Sole. Ia e fai lai mangongo uka ho le talonga Ni. Sole. Si koro le kulimang. O ka saulo ki ki ku le polo. E ka ke sau fa ngo ile au mai mo le lenga kulungo le. O le lenga mo le fa ngo I fa mo le se o lo ku ku. Ku sa ngo ka la ko ka ku dum. Ya ko fa ngo I fo ye se o ka mo e mai. Ke le o ka vai ngi sole la mo I aso. O ke no kilo ku ngai ku ringa yang fa yang ngi. Okay atala. Ole sawa lo fari ai pisi e mat fang vai ku sol. Sol. Palo fa. Io e. O fa pe cafe fe sole ya sa mo ko e solo ai ku le me sol. Sa ole le ya. Ki pio ngai ka ki ko ai ai fa le ko ngor kalo paro kalo sa. Ana tua tu le pa walu lumba le mal mai le illa kapi. Yeah. Ia fa pena fo I tu la fono. Wa matua I matau tia tu la fono le mele o nei New Zealand. E o aro kango le o lo foli ban o for life. E o na o I le falpui. E o nga alu lo foli ave lang tangi e ono lokai oi. Ile melna I nei ai. O le mela na o te whai atu I le oli o Samu. So le, a whai ngai lai le koe se lau whali, le se koe fia lau whali. Ia wale se tālonga. Yeah. Walanga ka alonga wha moe I le I o lau whali. E le mwhenga whai se ka alonga I le se lau whali. Tasi la me tau fwoi o na au titilo I. Mena e se lo ua lofa ke le kamba leo. Stama hoi leo o tau fusi sa lesa. Yeah. Soli. So o se ka ngaka lau whali e whasi mainga. E sōlua I a ka fusi. O to whapea tai tala ka pia tatu at nu ele koe pa I mea. Sa ole li. Ai se whasi mai fwoi la ngi ungi la ka pi kua se me o sili koe la ka pia ma koe sa vai. Sa ole li. Ai kupu se o I whale ate kupu ere mea. E moni le fam talanga na tu le ke lo e lo fango ngo le sto sanga no la tuiu sa vali kwa le sia woringa sa vali kwa ma se vai vo ie alwa kwa kui le aingi ko nginga short for le o le short na la ko ya lo ko auto tonu I pia to tonu I taulanga le fa italo o fa peso le o le mea ali o kaunga alu I runga ali le lakapi ali ale ese le mele ta te vai I ni. Matanga ia ona o ta taimi. Ia. Taimi mai sa mata upu ina sa e kapenga mai ai. Ia ka ke fa mai ai ma. Ia. Ona nei tu le pano mata I le. E le mena sa we ni le fata tandang al to ina. O to ina rea atatu. Ia o sailile. Ia. Ia le tala to ina tu la fwai na fa pia ai. Ma fai mai le mingi sky ko kongol palimengi. Ua le ai se tupi. E fatata nonglen fai an nei te lopo an nei tai au po an po len fai fatata. Mai ka ka ngoi me. O le me fai atu ela utala.
O le vai le to e fai se fono le palmeni. Ia. A le o sau male mea fou. E le itala noa mua mai ai i le mele. O le tala al minista. O le winga la whaamtalanga. Wai le ai se si mea e ono tau whaaleanga i le malo. O lo e tau whaaleanga mai minista. Ai mai se atala tupi. Yeah. Inga tele vaanga le tupi. Langa ya. Lango i le malo si anga le o ye le temil ne. O a umala to fale kekele nga fau ma menga. Ele o ke i tata. Yeah. A o le a le mele o mau e tata le temil ne. O le pulo keki le 2 milionga. Tai se lau 5 len tufa. Ma le tele o isi mau mea le o mau. Le a foi wa. O le malo e au mai kalo. Ale u fai fatuanga. Le wa mai nei. Totongi sa o ya le temil na. Ele o toi tinga ina tele la le atunu. E toi o tau sue ni me ave ila tau me ia. Ma o le foi watu tongi pili o aonga. Ia, e foi le si fase au whapea. O le wa mai kukongi pili o aonga a ngā wakuruku pe whai polo keki. Ia. Se le ai. Mai el wha mama avenga tele o le malo, le o ai pili o aonga. Tele o na isi ta maiti. Ile vai teimbi a le se polo keki whapea au tutu mai le malo le cha pipi. E le se kupe kukongi. Ia, e peila o le pawa na tu ina sai e. Nga le vidia kwa ko inga yo, fai ia cancel ifo le pili alea. Ia o ko inga na a inga atua. Ia. Al taimine. Ia, ole oa. Ia, tole. Elo mamalua le saud fifi au le mai Australia tau tino. O tuila e pana ngā wedwa alele. Ia lako au laka piho ie. Leana, e alu i wasa fukala. Io e. O ai kala fufu ele le se koe fo ia ko kongi e o mai fai le kongi. Io e. Ele o mangingor ko inga ngi. E o mai fa bau ele ko e paila ku vainga se ronga sui ngis kangaka. Ai a fa pe ku mau pe ia e fai. O anga ko inga kau fa lenga e le ko e kula mai. Ia vai foi lan paro karing fengi. Le kau va mai tuto tasima sa ka fa pe kau va mai de cha pipi mat fast. Ia. Io e. Ia le kau va mai de fast. Mar ku ko kas. Ia. Ai fai mai la lol sui le cha pipi. Le vaenga umale. Le vaenga umasai le fast le Io e. Le ia tuto tasi le sai le fast le o tu la mai. Ta fa pel na e fai nei le final ko le ai. Ia. Ai tatu ia. E pe na fai atu sa mo. O mea umai e tam faito ina le fa le ngai ia fa nga maro. Sa oi, ai mesi la betala tupe. E fiu te fa matara o ta mikele ia onga. E fa na te mala male leia. I tupe. Wa tutu sa le leia revenue nga fai e il fast le malo. Revenues e fai la tu malo for so many years. Sa oli. Ia va to recognize foi le tato mal tato mal tato le remedies le va tu fafu le va tu tato fa ko recognize le na utu mal fast al time ato le ngai wango e lan tala le fa peo tato ta ala fo ko kupe avisa o ko ainga ai anga le ai la le tula i mai o le fast fa mama lama tu tato ia wa kasi nga fa mama mango fa mama kembio le mapo kala me fo mala kamare mama mai pa pena o tax o mama tato le fa fu le aba to ia fa ia AIDS ma me e la o tu o samo o tax tato ele ngo fong yu sila pa o mai langi ku pe ava ku yo samo le ai te sila fifo yo eleota Whatanoanga inei a mātou le sunga ia terenga ia sufuina ma tulepa. Te mo uana tarano me tulepa mo le sifonga tai afo. Ia. Yo. Na faila to ina tala lea. Bai. O ko kupe ia la fo mangi. Ele se me le malo sawa ave ko ainga. Tau ave ko. Bali me ko ke lo ko inga poko le. Ananga ke lo le ia. Ke lo le le ka valenga kupe la foko ele va ku ke ku ainga o me fa va. Ia. O ka ne ka mo kupe fa lo lo ainga. Fa lo. Io le ngata la inga pe ele taxi le fa lo.
mai di ke leo me ale sama fa ni kala le ai nga fa pe fa mai le se me malo e ku penga la ku sa wa anu ku ai mai ese Ole reserve nga tupe ia watu fa fo kupe Amerika kupe ta a nei Australia ia mpekangia o reserve na le ambai fa tau to ia me le malo i fa awa le mfenga ma se kupe sa mo mai fa tau ngi le o le value ku pe sa mo io ku pe nga le fai tu ai e o la ku sa mo ngi io o le fe la to i mai ese sole ia le o le mala mal to ina a le fa pongisa so le to ina ina o tatu tangata ina ia fa pita na le ai ko ina ia o le sim ta po le fa no te le fa so o tala le ele mo se pa o se va lele ele ta ilima se laulela ave teua aka ko yo ku fafu ia i o ile utos le fa pe ia maletala na to ina fa mai awa ko ke lo ke fole utos le utos a tanto ele o mai o ko fa ka va lele a ke wi ko kupe si fa no ia to nga fa mtalanga tu le o la to la they sing the song vo lele ia fa ka va lele le vo la ufa ia tu se fainga ina ia mo se vale ale vo ufa kio o ka le ro la polale si me fai te lo e sa o ile ta si tanta ta maia matal noa e fa melantala o PhD ma professor nisio tanta samo ile melo tau fa valea tau fa leanga ma le loto leanga ia ele si senga ka nis lai mala le ia tanta potoria ele o sa mo umba ai na o nai tanta le ala averto nga maule e maule vo le esel fa le tonu ile fa fonga nisi malu le tonu ai tate o fo tai ia tanta follow i to nga maule ole mai toa ole wa sau lunga le malo sa mo mai al taimi nei al taimi ua matua i fa le tonu le tamao a inga le tele o tonu ono le tau ala fai o ala me sa mo le fo ole ku fa ku pesa mo se vai nei e mo ka kia sore ia ka ku kalu ia ko inga ku isia swe e ma fola le longa ma fa mo nei loa e nga nga be o lo fai ia lenga ole tu langal na ile mele tau o mai to ina ya ona o mai la ia le sikseng wo o fo kala ko ingal sikseng au ko nga ama to ine mana tu ole mele na fai nei ia fa tai tele la vai anai afa nai ona o fina wina o mele ia le fo o fo ile ia wawasa mana ia Winston Peters le tu no le fainga malo le tu mai nei ia ona ole ave ole maule ele ole sikseng se vai la tu la fo io tala to ina nei ole mele ave o ole visa vo ele mafai ei ona a kupuro fa la vengi alo la kwa stamp lo passport e sauro ele to e tau fa talia vo ele se i a mai le sponsor ngai a vakule sponsor ia e fias full tu pele a ingale nei em fai ona tau si o e pa sa ngai to nga me fa penana lai on tau file ona fainga ta ona mai ia e umale vai aso umalua vai aso le o fa la vele po se maliu po se fai po e te le sa mai sa mo la ka fa ka le fa ve ingo sponsor si o le fina wala na le fina wai nei ina ia ta tala le no le ia tatu wal to tele tatu tangata o samo ele o fio mai ngofo mau nei na ngai tia na tangata i tu polimel na o mai lo overstay le fai ngala le fai a uma level tau sanga wai e awal tau sanga pe lu tau sanga i le visa le la tala na uma enga le lus fu fai tu lai ke so i se sia tu nu e ko sa wala i le ko amaka foi la i le wala le fai ngo fi te le mele
Ale sa ko inga fai me or sixing. Se lo fa no ile to inga fam talang e fai il to inal ni. E tau fa se solo no nei to inga mele e sa wai fai mai ana to inga fam talang. Le ala amanu le ingalo ya ule mele. Ole mato sawan an pole mato news. Ei. Wa fato ese aí e Winston Peters. E va masa mana ya. Wa na yai le mea le emaili. Ai na fai el tangata mai tu tonu le ofisa o vavasa. Vavasa mana. Ai a fi ai la le suafa o le matou palmia. El to ingo tui sinave ulum totua. Mea la le te fai atu tu le pa. Papalangi. Wa ave ia suafa mtai. Ale te leo le tō whao tō lua leo. Saua tui sinave ulum tō tua, nofo le lalo, whapsa ngā i le wa wasa manai. Tala noa, po le ale mea o alai o na tupu le mea leo. Whato e se saua e alta malo wa wasa manai. Ia tui sinave ulum tō tua. Le tō wha lea, ma le moe lea. Lea o te whai atu ai tu tonu o le palemenia sa mo. Wa whaafia o na tau mawhai le tātou palemia i le tai o le itua ngai. Ai lei whaato esea, e lei whaapea mai fōi, ia walawa lea. Ale mā nei ai o le whaino inga lea. Lela wa whai en makai pālangi ni mea Wa whai en makai pālangi. Ono lea. O le tō whaa lea ma le utanga le kau ke pisa i ngei kongo mei o whai ngā makai. E le mana o mia e la se tikui e le mana o mia i so poto le mea. Karu whai. Lea wa whai e mtai pālangi me lea. Le mea sa te tau o na whai e tātou sa mua. Se whanoro i kule e pama se kau whapeangi soi. Leo sol pālangi makai pālangi whai le mea kau whai makai sa mua. Own up pata maloa. Ai media o maua o tau whai o mai umba iai. E o ai medias mai o i Britania ma Australia. O mai uma. Ona sei whanongo la. Paila iai le. O le ala se reaction au kou, siksengi. Tangata ia e langolangoa ia. Oi kasi mea langa o le national mai ila u. Ia. A foi ole coalition party le e vanga le. Ia a wa faila le email. A le email e sa mai tonu ole ofisa. Ele o vavasa mana ian faia le email. Aina own up ale e altoina. Sa wato inga lunga tala no le. Sa fa le lalo. Eye to eye, face to face. Ai faile ai fai mai ele fesilia le al palmia fai mai ole ale me ua ona palto ina fai mai okay ole a to eta ma fai training sala u staff but I apologize, I am wrong wema ye to lepa sila ye to lepa le mele matai le ala u fa tino le matai le me tau on fai ai na o mala vol me na to lepa le ai mase ko episai followers ole national followers ole avu ole New Zealand First, none of them ko pa ial melia pa wale mea wa saulungo news va pe mai Winston Peters own up with this mistake sure kau kia tau tia na pa me alo tango ile tu le o matai o to lua le e whailo e kula e parmenga. Ma ilo. Ia tu le pa fo ia le sia wari le tonu palmeni. E lemo pe kamanga mele ka ule own up. Never. Lenga fo ia e mama ia la uli. E mama parmia. Ioi. E makua i pa aliali mai irma kau kia o leaders nga ka ier ka ko sanga kile ta only ki la ka ku ye ia ma fai pule ia io
Oi. tu foi sei ona foi la ori ia lea ua maua lelei a koe kongu i na molia i le contempt of court, contempt of parliament ai lea ma se ona pi mea e fai a koa ala fi ngau mai a ele isanga sala ele isanga Ke le ngo ele se le fa ke ngofo ama ma fo penga fa fianga fai ka ngaka le fai ngone ua o fa mau ngir so kula fu ani se sala fa mau ngir contempt of court ani se se ka ilu ya o le ma fo o le ua fai fata ta inga ia mako kama ia lenga fua ku ngeia matai neia ale uka ko baba ia ile o sila bio ia langi ato le to fa ma le utanga le tu lepa ko fa pasa ma ia iso walu tikui ma e alu ila onga e te mala malama i de mele o le va fer lo ese le ta o le va fer lo ile kama e ko po le ale ese senga mame a fai la vole o ilo ele si wo si ia fa to si kusa le ua vice versa le mea kusa le ua men kai palangi whakingol mea kong whain makai Samoa ngā kongua ai mai makai Samoa whakingol mea kong whain palangi le harmony of agreements kau anga sao mai sa wole le ko kau fa le harmony agreement so le o taku mai ngai so le Tianga luka fi palau vale so ngai harmony agreement ya malo le onsai malo foi fa pat pale tu le pa ya te tonuai ave el nei tu la va tu la fa tai telia fa tai le malo le tunu a sili ona o fa tai i matai nei e la to te fa tino ina ia tu langa nei o le va felo pe te to tonu al palemene petia ai fa tino ina le mena le va felo o te altun o le metele ale o le tam fai le malo le il te milni o le tam fai ina ia o mai uma tanga te langolango pe ke he cha pipi pe tia o mai uma e langolango ma fai se mele lei mo sa mo si so ia ta tu te tam fai o lo wita tangata ai tam fai se me ina ia au ai nei ne yo sa mo i se tulanga le e loa ina le vai te lo tatu vai el to ina le o wawasa mana ia fili wawasa mana ia o le tangi ai isi mao le tamalo a wai fai sa al kala tamalo ko nga fai ko ngol pan meni fai sa maoli o so en ko ngol dan bi lazy ale maoli kamalo ele fai longa ina le tamalo fa pe o tanta ia vai ko kamalo o lai moe ia sau fai me vale a vole le e mauel ku ya pau ngal kala ko ngang fai fa pena la se ngango se tangata moni lava e lo foi le tunu fa pena foi la tato uma o ka ko lo foi le kungule ele sta to me mo yo wa volo le wa le o tato ai ngai fa ai alanda to wo tu le pa o lo na nganga e ala no lo foi le tunu elena ol mato ai ngala no foi tunu le tunu ona ole tonu na tofi tato le tu e la ngona foi la yo te tino po fea da te alu ye e la ngona yo te tino la tala foi nan foi la fanga to married di palangi mawa to fan now in New Zealand but you still a Samoa e na te fai ul fai o Samoa o nana liu elo tolo o tali matua ai la tu fai no na ngom tai malo ha o vol fa Samoa ai ja langa po fia lu ele ai al toto Samoa tatu o si dia kula Samoa makopala ni le o e kai mingi malo ta isua malu e alu fai fe au fa Samoa yo ese o lo fa ye ile mele o they love our culture
Yeah. Tule epa. Palangi loves our culture. Wafu o lātou i lese culture. Yeah. Ai o mai a tātou. Ese le mānei o tātou culture lea. Ia, a te tau mawhai ia. Ia wa ese mai o lātou mawhau i mele tupu i Samoa. Yeah. E tēnei ana whesiri mai au isi taimi. Ola ele mele tupu i o i Samoa i le ofau. No, don't touch the politics. Tātou wa ai tātou ia i se mele le i Samoa. O le a se mea se project o ia o e te alu e afu. E whaale i Samoa. O le mele nai tāua. Yo. Ia. O la una toi so atu nei tu latu le. Whawhitai tele fo ia i Pokalame. E tātou Pokalame. Manisi o Pokalame. O lo tau whai ala vai. E mo moli le tala e tau na whaalonglongo i ei ma fia whaalongo i ei tangata Samoa. Mole le leio le atunu. Ta tia ia isi Pokalame nei na tau whaaleanga. Ia malau mai tātou. I'm over it. I lo una mawhau leo i ei. O tale toi fia whaalongo fo i ei. Ai ata whaalongo fo i ei. I ua pei au le mea noa ia taita teimi nei. Wa o tai loa ia i nāri whaavale a telo tangata le whaia mainga mea nei. Ia. Ona o toi so atu ele whapea. Whaftai tele atu le pamol Pokalame. Whaftai fo ia. E uia fo i tūlanga sa tau. Whapea iso finangalo e. Ia. Le foto e whalo finangalo. Ia. Ona olta olo sila lava i le malu le atunu. E fo e moli mea whaftai fo i o sivaenga lea olo i lalo i o le matu pack and save. Moli mea la tu whaftai tele lava. Na whao fo i lau o umana u whai atu fo i ei. Ia la fo i e maile alo whatele lava o le fionga le ripan mia. Na o matu wha ma vai o whatu i ei. Na matal noa lava i le matal noa nga ma le sunga ia tunepa li o whaftai sua. Ia, o lantala, e lo whatu i atu e pata tu whiloa. Ia, whai mai whole leo le fionga le li panmia. Ia, alo whatele atu ai ei, malo altam whai o le Pokalame. Ia, e o tūlanga na, o te whaftai ia tunepa ia le Pokalame. Whaftai fo i lo il tō whama le utanga o ia te oe. Ia, o a fo i ni whamtalanga fo i ua le tau te mali i whaafonga Samoa. Ia tau whinangalo mali. O pau se me o i ele ma ua fo i tau tua le nei asu. Ia, tonu fo i moai fo i se mamanga ia tātou a le ai. Ia, o lo awa noa lava ia tātou ia le sunga ia tu lepa. Tātou te whesili iai ia ona wha tano ina la ia lea. Mana ambia fo e maua le sosoani mai ale tunu. Pei o tūlanga le tau te e whai mai e tō message ma tui ngā mea na ia whaftai tele a. E fwoi nei siro matua ma se antama na matu wheloa i o le whatau ngā talo i le asto nai. Ia, mai fwoi o nalo whaanga. Ia, e fwoi si uso na matu whitau i fwoi lalo i back and save. Ia, wata te i fwoi ia. I le whai mai. Soli, ke whiu al me whai lau pūro o le au ke vai au ko ke roa o lua mpule pa ma lua Pokalame. Ia, malo whawhitai i lua Pokalame. Ia, o whatu whawhitai tele a o tau nā le. E le lei el Pokalame o na o tau nā le. E mata mai ma. Ia, ma subscribe ma. Ma like. Ia, tu lepa. Ia, a tonu e le toi e se si mea o te toi so atu e le taimili nei. Ia, ai ave ian nei taimia wa toi la u. Wha tō wha tu le pa ia ma le malo le tunu. Ia, ai mai se lava ia sui wa ia o le tua o lo wha peona tātou whatasi ai so se tawhala langi nei. Whaftai mo la o tō talo, whaftai mo la o tō support i le Pokalame fo. Ia, a pia fo ia tātou ainga o lo wha peona mata mai. Ia, mai mo mai, ia, le uso fo ia Juliano e. E umbalor ka Pokalame vidi mai. Juliano Price. Ia. Le uso le leo Henry Price. Ia. E peo si vaenga na, ia, whaftai tele lava molo o tō anganga fo i Pokalame. Ia, ona wha umatua le pena, lo wha tele lava ia, te oe lau sunga tu lepa, ia me se fo ia le whaltua ia soli. Ia, ma le no alo. Tai. Ia. Tua singano, i le lava upu e mulile ngang whaftai, manatu o lea ua tau si ui le ta tau tua ma le au nango nei asu telefoni ma ta au, e ui ona lea ua
ili si me fati iai ta u le palota u matu nei ia e pa wale me ole misi lo foi si uso wa taking ala vale risk le melia ia era faina o fale aonga me uma ia lau tautua ma le tatu tautua ato tatu por kalame manisi te lelo tatu sau le fafofonga le atu i le whaamalam na maina o nisi o mta upu o whaane nefu ia me se foi o se vaila au i o e mo i latu foi o lo whatau tulia i fale ma o tanga sengase ia on whapele ma se tala alo whatele atu i le whatua ma le no whaalo se teim foi anga lele tu te tailo soifua ma lo wola le vai so fo ia tatu e mawai se ava no le lei ai mo temine alo whatele atu soifua ia soifua ia o le nā Samoa lea ua umat por kalame o nia fiafi io e o le alavu le whaiunga le palota ua au mai wo ma paanga io e ia e meise fo le tatu ainga vaenga whai ma whenga malo o lo tūlai mai te minei ia e le mua umana ni wa asilua io e pau le mea le ngolela whaato atupu le mele o lo ese mai lunga ia aua to atupu le mele o le sau mai le palota malo palota sau ala upa u i ia e whamawhanwhana le tua loto le whatua mana no whaalo langa ia fia uma ai ngai nei mea io e ia ai o te manatu e le tu mamaina le malo ia le fo iuso ma le au auna nea se mea nga wa ai mo le malo mga ruanga le malo ia e toe oso fo ile la toe sau fo ile whainga palota le mea wawe 5 tausanga io e ai whafte utatu lo fo ia le fo i tu malo ma le latu fo i whanau ia se pulelo matua ia io pulerta malo matua ia io lana me fai le aso au mana tua lava lau tautua mo ene yaso lau tau ona masani tu le epa whaaftaili o sua tatu toe wheloa i ile tau mo te